Betuel ana jole in i Lakwed TV ki kutiano matini i chawa mabotwa i Afrika kakany man tutwale i Uganda. Wunu tini ning botu kunu kakamo keken kama wunu ti ye ngo mabe i area mamiku i aduol mamiku wan wati mabe kakany pero mo marach tutwal furuno pedak tie keken ni do kit mano tuguma megwa chalo wan choli province pero meti woro mabe tutwal mano miyo kare dano tie ma chwingi ochero ochi chwe dak marach tutwal kika beti jomo kene pole dongu ber ka jingo chwingi ni bebere olo tie ni otime i West Nile kakany no bibero rach kadong kigwak rwenyo tugoli ini bot jomo kene piang gigwachi ni la bon gine gi pi ben fulu tem pangara chel chika chenen gine ben barko ul dak dak yunga ka chada ben wang pe paraj man ene kit mano kutiene ti baraka kany ki city magulu kuno kote mere o per la kirmon ke polo temo beru go bor dano eto kor mama di tutwal o ber pe ki di chengi kono do ki idiwo ye tem ngiro mana mapeo chwe maradak tutwal dong ye wek an ajol panelist matie kakany kinier matini kuno mena machel anamita kel man dano macheng jui wan no watike ni rit kakany man Harriet mano entie udonyo makome. Bernard, I'm Harriet, not hearing you. Itinining. I'm not hearing you. Afoyo, peda katika winye Harriet, ne chalo duan mamigi obi oke kakany. I'm not hearing you, Bernard. Angere koni kai yobo ya wega boki kong story moni mafupi kika kaen. Yaona tiyo furi radio. Nye mo goy chim chi wajo bore awachi jal. Hello, chowe, hello. Chi chope ni jala donyo, ana wachi de donyo line. Chupenye ni adonyo weng chawe nye ini dong ket gana la penye da patra. So input pe donyo weng ka komir ke dok ko kai du. Joli meredon. Okay, kay tem neno kong kit me yupo ojo mamigi wek no wan wa win yana ti ki wan ti yana enini. Information. Ngene koni ka ini dugo no wan wor winyo yen Harriet. Ki yungi chel bene ye wek jol guest mamekwa ki kitiano matini kuno guest mamekwa bibero dano mano walonye ni Vicky ma en lok mamege kidong en beranga wan bene wabitietone ati bori aide kikamo mapebo tutwal ana jole yen Lakwed TV atam ni be pira tek weka nge initika timne nining kiku wan tiane kiku dikone kidi cheng wakonyo diwo be dong bori chalo wan wek wangeo foy matek ati ka jolo man Vicky kuno ti ajol yanati kaka ene kida penyo beni in bori kuno tieni ning ngo kikome matika time ki wan tiana i area mabor kenyu kidong in ko itiki ka kwene wek dano beno nge kama initi ye chika koni do wachere detail pa inanga no oroto kingeo kama initi ye mono kirika dong district ken beno perach ana jolo ina ti ka kany. Yes, power tika when you in tutwal all right. Okay, ka wanero kidme fixing a connection mano gwakoni watikere kakany oye wega duk Harriet ati ba kuno
Mieta wachi Harriet kin chal kigien madong imondo zo. Yeah, I'm on that you. For it right. I'm Yeah, for angeni Vicky biyupo network mamege kuno bibiano dugati botwa kakany wek no wadonya ti tieni pa wamiete wagale wonu kakany wachero ikom jemano wan wamiete wanyam ki wao tieno matini. Okay. Dong Harriet Saudi Arabia tini ning ki wao tieni. Saudi timabe pingich. But timabe. Yeah. Okay. Jama Won ko dong marom. cheng cha udil ne me te ka do lo ya chiel chi dong ma ya dong to wa wa der ma winyi be ko pa joma Ay na cha kumero do. ama winyu no wal chok wa public holiday be pitian lok me udil ma ke go ke ka Yes. jantena Yes. Give me a public holiday, but down okay, you fall. But ping o ke mi yes, but what do why you need public holiday umero betie and you said nothing. Yeah, so public holiday. And by the time Manoluti and Uti pay and pay you they have just done it. lo ka dong tek to twal. Yeah, so Okay. the prince love football so much. PNN is the acting king kumbeti wani PN one do tiyo we Salman do tiyo kumbeti so the junior don't anything acting. Domo en on mo tam bulu dong. Mungu tamvulvul, but Tame Bejoba, he's a very good Okay. king. He will be a very good king. A lot of things will Okay. change. He's very sound in mind. Okay. Be mater. Yes. Aneno dano makilonye ni Jovan Obia tika wachini I'm good watching from Lera. What for to try Obia Jovan jal won mado ti Lera ni pa. Uneno wandong to bale obot wakakany. Chuli dong kubiri wangwa juvunu wa ao gen wadong dujuti kom lao lao province o mir timge maba Lao kache futi ba, manyuta chuli futi ba. Pien Lao yes. chuli wing, they're the same. Exactly. Ariel. Yes. Yes. We are wachi. An la woni. Okay, party statistics mano angeo ni well down le enini. Ena mago gu piano. And to well lao mago gu piano in support. Kachua ku team match surely inena nena chi da mi chu ko pienda itu neno kit be ber money madoke itu ki war chi waino jane Oneness. Ripe neno uberu miet mama ane koma ken uyomo chunya mio tie comedian mana chel ke jama tie mar reporting ti ko kilwana LLC kono TV. I always see him in YouTube. Ayo enoni Wala kere mana ke Lakwed be ka kenyo ubikaro in shole beba bikaro kere but nyero yomo chunya uwachi lao pe ochiar ka tuga ke kene gene i gene kuja itoro lao chiar wego chiar go wera tieno kuno man Owachini man tuli en return leg kitika kelo tieno dong. Man tia kelo tieno. Okay, Angi and is a comedian and very langala, but me total jemu ken magiloko kaman maweo down here. That is true. Yes. That is true. All right. Watiki Fiona Umamu good evening, the band and everyone. Greetings to you all. For Mater, Fifi Uma for Mater to 12.
Pierre tekni iwan ti an makama ini wano neno ini tie. Kirika wadugu Vicky ati boto kakany weka game ko duko kakany. Vicky ajolo in kona ngeni dong no mo itiga winyowa ki wan tiene. Vicky ti winyowa? Afoyo. Wafoyo mate. Afoyo mate. Afoyo de ben. Afoyo la mera bene. Afoyo dano we. Mati winyowa. Be. Wajolo in. Ati winyowa. Ingeo gene kiriwai international TV ka ini neno chao keni kong ka kitika reporting kong ngat mo ni kong kuna ki penyu ni kong teru ire. Kado teru ire ko ni kada chao winyine ngi seconds mong chimane ini ponen marach. Mano difference in your variation Afoyo. Jemogo gen kupe pamono kita no beri tikere. Yes, or for matek Vicky maybe on the show. Where gam nyik comments adi Monica kanchi wachere kumlo kome man me watian mano watikere kitine. Kidega Richard tika wajini Kidega wood coach. I am watching captura. Or for matek wood coach. Coach kono mamene niche. Coach Lee, Coach Gama, Coach Ngara, Coach Peyo, Coach Ama, Coach Nga, gidi duong mera ta ka Kenya. Si mier kong wangi kong mene ma ini bene ki yeni. Watika neno bene wo music promotions tika wachini Freeman UG from Lira. Ofo mate. Tini ani angni umegi wadong. Ine akori wate ino dote mabe twal. Piano di ono mege wa magiti ilao gitiga neno wa duong tutwa man ya ini dong nyuru en kuri itima wa Lok ye en no ber ka Lok one ber wa bi kero live Lira beto mot in a just few cha wai chero wa bi kur ni ando apar boro ana bi chero karama na ki Lira ki mano wa chero ka kone kada duga kubu ya kuba ki gangkan Lok mo pe tiela megomoni lao tila megomoni lao kungeno megomoni amiro wate ke default gikere radio Lira kuno mapetu an ba amite ka chera chinyot yidgini akero ko keniti. Yes, but Jovan Obia Futiga Waini, Lakwed TV, we need you to be live in Lira Camp 18. Yes, Enuni Obia America Tiat Gimor Mati Technical Mana Fufa Yelo Wamana enemy. Kun gi wajo ni rights enuni man mamegi en fufa be kenyo merka kwed gi piani kwed da mon mana nak bene dong nyuru bene gen guti ma tek to twalo miu achodo dongo gen be char fufa be guti tijmani kenyo so kwede beno be bieno etro pa uyo wil ni video mu keren ki diwono be bieno ma nyuru kit mabe malis otime kere ikomacholi ma ane en anaberi te golo gi kome maka no meta ni va mir betie no mir ki gam video ma mega weke nyura ti ke kene ko ni dong dugu twan dok metit no kamer ma mega nyura ti ni goro o danyo we ie ka gol kipa pa West Nile gwar duaro mono gol me achiel gol me na Mario ki ngore ni offside mono en gino balle kere mono en merket mado dilu tema kere dilu beto ki wachini yamo beti ie chidong bena kita wa chele ki wa gino ki lene kere le erpo bigel an ke Lakwed mon me malis we cut ken wa di wo Lakwed TV kan so technically fufa ku bi patika ye obia ni one wagene
wa broadcasting in live ento ana be better live piano na meta lock fans piano ku bir no don an pa be focusing kom togo ana be better ka chel ki fans mano ka ngata miero lock mano jeme keta togo tiga wat kere cha any lock live eno ni pero mo kan pe mo keta wa bitimo kere nienda kam 18th nienda para bor ko wana tiyo ni riet ka kenyo jemre ba do do okay berantika wachi ni is young Emma from Lera. Okay, for my tech. Lamson Sierra tika wani good evening you this evening mo for my tech Lamson in Paul Kare lubu wa bena tutual for amar tin orilo pian Paul Kare itime chalo monitoring spirit bero background no nyang jemo wen keretik. Good to see you commenting tonight for my tech. Okay, watching Vicky turn on light, you are not visible. Okay, again Vicky bidugo but waka kan chi not any. Udojo what actually labu ma enteka wani amor wunduju wagam bena ma tek. Inge chencha udojo ke obor Jimmy ma tek tutwale. Por Jimmy mate en lo kom dojo ke jal oto kelo boar kom Jimmy wale mo wa sora wale wa chuli ma dojo ke choy ma be ni do cha luor ni ha ni do choy leb la bua wa jal in ke nen ki ma be ni choy leb la bua wa wek ngor. Okay angene Jimmy bene be joining one chochoke si chunya yom tutwal ni Vicky dugo tio kakany Vicky network mamegi petit stable tutwal report ben katini mir so ibet kamo kama no match nen iwai mabe kumara nen majak inu ita ye tika char pe mapetika char wang in chike konyo bet no one down nen in down tika mir nen in matek tutwal aya ka kenyo do no ti mabe ada koni wer kar okay furu no da neno wai no nen oro ka kenyo ya pedare wio kato ngeo gena ber charo ban me wer tuning radio yang kare wer kar manok da wi ndak no won chwa da me da du kanok da si don ka te wa ji ke wa en o ko o fo matek donc won moti nen wa ki wa tien matini ana jolo duju kunno ma tien matek tutwal botu ana meti kumbidi mama dit kuno wachera ti ikumlo mamegwa matie kikutiane inini lutua wan polkar mukarangech watigi lo mugo mano chamo kene waneno chale wachi pier petek ento pier tek ni umir wan walogo wuno wan waneno kumbiti inini kai wachi kwan no chamo kene duong mabena robert ni kin nying ma anabi kwano ni no be pa kwano duju ento no atika lo pi egoni duju kumbiri wan watie ki dan ma wan wangeo nino obedi tie kedwa kubiri lonko me pere chalo dano ma no kilwoni Lumix Don Lumix o ma eno beri la we ma no bene ki kumalo kany me Uganda ma ki yung bulo kany dak be fudwa luoni ki malo chi ene wan neno kubiri en come pere otiki dano mukene ma ki luoni ni exo bene kumbiti dong kawa neno come dong pere watie bene ki jomo kene waneno dano ma no ki luoni ni dano ma ki luoni ni God alone kumbiti dong come pere watie bene ki dano mo ma no ki luoni ni challenge nye King Jazz kumbiti ding kumbiti ini dong come pere waneno bene dano churwen maduong ta makine chok madong the most recent one ene ubero dano makiluonye ni Black Angel mona nyime we Black Angel kono nye ki kome
nye uto Samuel paito man ka chegwak in ono pay tikingechi iye Black Angel kwa mamege obirwen idwe mabichel mwakale ini alibario kipiara rio biario makoni gwakonyo wabino detail men nieno to mamege kidong kit madong jemne mukeno temekere now wangeni polkar ka chenen duwe makama enini kilo boka kany madong gwakwo go cherchimoyin cham kene giwero kwo mukene do angech kada wai ni kwo mukene do angech man en cham mukene no joma gen uber kedgi chalo mon mameki manotie cham mukene no gwak giber kedgi art cham mukene gwak nyo bene onodo dong giti rome winye mano gwak kone la tien beno dong kakamoni chi en ka kenya ye watam ni tinni kongwa nyamu kuno waneno pieni tije mukene manotime mapol kare wanen chale wachi pamir ke loki ye konya loki ye pe joken be koni chal tini rom ker wa ya in mandak joni gitiga chimutok ento chimutok moy ken pekelu tua tini wa tini ila Lakwed TV wan watie ki la megwa Vicky ma Vicky ubedo mean art pa lili Black Angel ma endong kome pere Vicky bene koni bitietro maduong maluke kiket mano en gwaranyo e bedo kede kidong be sharing nyobe nywako kedwa lok mo manak na ikikwane ikar mo karangech ci bene ingeo lok polkare ene kitano wero wanbe wachang kere tije muken matie malet tutwale kwowa erka waber ka lok ye chamo kene wero wan wachang kuni ngaro wa no bingo peno nong pingono po nong Vicky mo kenyo chi wono o chi lok Vicky do mi baratan ko lutua wan watiga lok me ripe achulu ripe achulu won po mara achulu kono nga achulu lu nyako ko nga geni aya wando wachini kada achulu lu nyako kada achulu mier go ripe wando bicha ripe pien en ka ripe dong en gen wera me yamle egoni eno mier watiu kono won me ripe we kadong tiene wan wa mier wono chung ki lok mogo matien mano konyo kuni Vicky pedong en ken gwak no wergi muken mano gitie magwak no be pa wang'eyo ka gen gitie onyo wak kitiga wot ikwo matek tutwal chalo monto mano palo we muken makubire ana kwana nyingi kimuken mano duanta magwak onyo pa ana kwana nyingi ene kama koni wan wa chungu ka chiel wek dong wa nyuta dani wan actually wa mare wono ene dong ene kaune le mwana be why is our perfect opportunity men nyoto ripewa wek wa bien wono ka chiel pien wang o mo madi madong kubire furwa rom relying kere yeni mano wa chung ki mok ni wang tien matien wang o ki bi ker ka cha wa chiere ye eni peo bi beru ya wal eto me jema furwa ben dugu mana meta wach kama leng chika che nen wang o ma wan wado ne wono kika enini wachago wono chiomi utini Vicky ni Nywako kedwa Lok kono wa walo wono jemi mogo machan wek no omi kiet yo meneno ni cham kene kirika che neno wabi kwo nyogwak Luwer bene tie ka kenyo no mire bene ti jemo kene mano kinen ki yop kany ki twen ka kacha ki twen kuya chi utima kijani ayaro achakne mabo tutwal ana mete don kong ajol in Vicky officially kakany wek no kong ini yare bodwa ya luak kong gunge atamni kangata kun gwa bi winyu yare pe unen maraj eto yaro beru yap ne kamaleng uberu nyute ineno chi ka kenyo ka inda atiu kil wich mano pedak ka karen chino no de balo kirmani mawaja so atamni Vicky ti ki kar ini wek no nyut kamaleng nyut kamaleng in bera nga
kidong ko ni no la peny moko mate tiano an bena bikelo ne bori wek no wa Nywako Lok wa ki wa tiano matirni wek be poweri chwa ayo kakany jomo kene diricheng barja nogi gichero ati I kang teach jomo kene mano gwak food giti gang kwan bene no tie jomo kene mano fulutian kwan magiti peny bene no tie man ene kama anatam ni ana jol inati weketiat matut ko ikom in kene ana jol yen okay kigu marach o endo ichawa marach tutwal but bidugu chikubo doge en kika kenyo kama en wehoni kiet mananen ana wajini ni ti chamo kene nying mo kene mano gwak pe ana wajo ento no lok ini atika lok pedana igno liweng Jovan obi atika waini Muzee B kikomen yes Muzee B enini endan madit ma bene nye ti actually one of down category mano an kubidi ana tika kwano nini chi Muzee B ada en ubero no dano ma ungene bene tutwal ki kumalo botwa kakany okay atie bene ki jok manotika wachini greetings from Saudi Arabia thanks for the show for matek glow in tinining ki kutiang mamigi kunu for matek Lamson tika wachini Dida Moses kakare Dida Moses amarong ni nying kubiri tika kati mano be tutwal okay dojo ke benetika wani an Latin boro ruot pandara okay afoyo yopaka Kenya afoyo matek tutwa ya inge chamu kene bene wa gwenyu manak kamo kene but afoyo tutwa Kidega Richard tika wachini I can't forget Black Angel with this lovely song Obaho Luwer, may his soul rest in peace. Obaho Luwer ubero nying ma dong en bedong kiwe mu wer ma miet tutwali en bero chero ochit no nying en dan bero tugi weko doho nyeo ni Obaho Luwer kuna no we ma en wera dano tugi miyo neo odoho nye chi wange be mabe ni en Black o nyo auto paito en no bedo dano ma aki ipala back game chi kit mar bedo aneno in Vicky Dugo anameta jol inati Vicky kuno ameti kong i wek bene wange in ibero nga kidong chamu kene no mungkin mawan bidon ye dong cucot bedong tucake kache I weho pian ana yaro kamaleng ini beda anto chamu kene gwa no mete bena ni au aki dogi man bena ter afoy afoyo matek de ben afoyo Lakwed TV afoyo dano weng mati winya chani an kinya kelwoni Vicky awono bero nying pena abera choli an abera nyakama ki coach gang wati coach atama afoy matek ana ng'eyo ni coach coach won mojo mene ni yani ng'eyo ko ni do chako ng'eyo be ni man ini gwake ko no wat kamani ka pe ng'eyo wan bene en coach ka kenyo bene gina chero chi nyupo la kiermon kenya madano kon chode gi gian ma ki moj ma peto to bor wo mojo nga okay all right
Ana bedo la patuda, wana moja liye. Oh, uliar le wara ja. Okay. Okay, ini ana na wochi ko wer no pier tek ko to kingene kenyo. Chi afoy matek yen me wer be wangeyo kamaleng ni yen yen tie uliar le wara. Kerwan beno chanya and ni chot. Yeah, ana foya. Now, Vicky, ana ngeni umegiwa madong bwak kubi ni madong kome peni dano pole pegungeo kit madong en gwakonyo kwa mamege gwakonyo bi kere pian at some point eno bi no dong pere on the scene you know, industry may we no dong nye ka winye angeo ni gini eno time until some point lomo ber ka winye bene iye no gwak chamo kene ki winyu ni ikit yo me yorokom mamege gwakonyo ikit me wiye gi eni lok uber ka winye maduong mano angeni chalo inie gwak koni bitero lok ini mukene bora maluke kino ngech mano ini tikere piana ngeni machalo in no dak itie chok total kama no ini romo nongo ye ngech mano jemi ma obori no kiram wa ini first class information ma pedak no gwakonyo nguna mo tiye wiye kong ken kape ono gwakino diu in ke konywa kong idwa kwa mamigi magwakonyo ikar mukarangech wun beru kere wun kere mer madong kumbini kome peni wiye mer piana ngeni no kwa pol kare tiegien mo malach tutwal makangat mono o pian kubir ka ana wa tek mega o kar kir ka chabe chako no la woge ken kumbi dong tek tutwal we ka tiek ko weng benetene so mer just wiye ke ken in bi konyowa we no ben wan wange jem kene chikoni lok ma mekir ka wa Nywako kere bi bieno dong no besing kom jeme mano in bi kata ki bori ana foyo Duan in that particular winye Harriet Duan in that particular winye okay angeni biki bene bidugo boto ka kany yeah Harriet what in niko mi bene duani peka winye kigo marach wa Harriet kikome bene kubiti duane petika winye donc oye ka koni la megiwa Vicky bidugo ka kany ka chel ki Harriet duju ka bi yopo network ma meggi an amieta meta nyim kon abet ka ku lok ma wan watika lok ne bene ki yam ka kany ma nero Lamson tika wachini I think it is a good initiative to remember those these stars from the soil. They have contributed to building our society. For example, they taught people, fought for peace through their songs, etc. Yes. Enuni I don't myopia tactual ni one per we will pian pol kar ke waya wan dano we will ngar mon timu jema be chidong oyo ngela chiendong pa wangeo yeah we are just trying to do that ngeo kapa wa correcting wono chao kene balno ma watimu chalo dano chicha mo kene yilu wi watutwal okay katem duko Harriet we kanyang kadong kit ma mege dong duane tika winya Harriet ti winya
Yes, you're loud and clear. Be tutwal ni in etie tuolo kakany. Kiguma be bene atie ki panelist achiel mano en bene pol kare no tieo en mako lete te yani bene pol kare no tien chalo ki meeting mano en timo kong mafupeo bino show man Luwer achiel ma kiluonye ni kata odong Jimmy mano kumbiri uyobo bene nye maber twalo wa Mr. Odong piny mando to dogla ten paje ki kome jal majan ni in kinen lok ma majan majal in tima liliat moma padangel man ariat ma bien ko man okay choka ni chao ke kong okay yam kar ko chel ka go video call bot Jimmy ayelo pe bala gel uno anyi mario ni tuju What's my bed? Before it in your wobby. Yes. For tiu bana. California wanyonga. Tiu mabe barka na tinga genero bate angulu la kermane ti angulu la kermane. Okay. Inga bana pa karwa to na me ke wangare oh tinte achwe. E lor mai dogola. Yeah. But tiu mabe ping tiu ma kwe mabe. Okay be. Foi mateko foi. Ne foi dia. Okay. Aneno bene kaka inini Dennis tika waini I am Loka Dennis from Kampala. Kolaka Loka Dennis from Kampala. Latien la mogi from Bor Paudoch. Bor Paudoch we. Ka Bor Paudoch dong en. Ana mi ne mo. Ana mi ne. Oh. You know, man, you got and ngeo be pe yot ba lu de ti luo gi money makachal dong iwe dong ini gene itiga go ko nyi bieno gene in la tien mo ma go itiga kar ki kenyo mano I mor mo ri mabe me mor che ri mabe mego ari do la tena itie mabe en mani mabe no que te apeño mamá. Yes, more American man make why actually no pedak ne kitika penyo gena part no kitika penyo maman mo dongang ene ke wachi ni mani ti maber yeah etro ka indo ila tien no cha ke liet twal yes okay wachi no aneno ya network pa Vicky gwako ke kaka enini Vicky anamete kakama anono da penyo yana weko ki yeni kagwako nyo iwinyo ju konywa wek en chi idonyo kika kenyo kikome wek kenywa kedwa wiye ikom peny ma ana penyo in Yes, network ke petika ber maber tutual ne chalo bot la mera petika ber maber tutual piani chero chi ruenyo manok. Okay, fudong pa watika winyo en kigumarach watika neno Young Angels, the original. UG tika wani, greetings from Young Angels, the original. Or for my tech to 12, the original. Ngeo dong, kak kirmi choy kere, endong kira wambe miyo war kere the original.
Chawi gaki ka Kenya. Yes, kakoni la mera Vicky wote yopo line mamege were wakela ti dare comment mo kene matiga kany mano waneno sister ochola tiga wachi Ochola sister, thanks for the show that did the band. For as well, our mera sister. Man be twal manani un otie kananwa kun otika poyo gen mawan wati ye. Now, ngene la mera koni bidugu kakany chi wekong warot ikit me network mamege kagwa koni dong rom en lok pian network mamege ochero chi ocher bale wako ma mio wan kubir ini powetic kabero kikid yo mo ke ken me kiri ka chenen kon wakor en dugu ke kakany uye bara wek dong kong chot bene an alok bene lok mukene mano anano bene ni pier tek bene kong wachego nyam ne bene wek pe wa gwak dano dak tutwal kumbiri dong karda ke kane du duong mafudi noni food pe wa cher ma tutwal ki lok ma mekwa ma wano tiga mero nywako ne kinir matini omera Jimmy ini bieno chi angeni chagwak chamu kene inono dong watemo wacho nyig loga chela ria dek mo wachini tini one pol kare wadui tutwal kawacho acholi nyek acholi pe mare acholi pe gene eto kubir wan wangeni kit yo mo me puony maber tutwal magwoko nyo chalo wang ogi engi manolo nyori cham keno polo li wengi tiki chawa me ketlo tiano megi piny me puonyo gini ini dong petie tutwal eto kubir watiki gen were pamono madong chalo en internet gili en mano wati kere ka kany chalo en YouTube en waram tikere maber mano cham kene jemo ko mano wan waramo nywako neo mano nyur ma cha nyoduo en ma mon chama ke wai wan po mare nyogwak duo gen mon cha mano gwa nyo ke wai achuli gwak dugo ma mon cha nyo duju atam ne pier tek ni jemo ke nywako wono pian chalo tieni watika neno kit mai neno topic ma mego tikere omia wanywak lok malugo ki lok mon to mano palwe mamegwa machon mano waber katem kwano nyingi mabene jomu kene dong ki nyingi mu kene mana kwano jomu kene ben kuba dong ki comment section kakany chalmuze bigi watiki God alone gi watiki Dida Moses gi watiki King Just watiki Dano Maduanta Lumix Kika Kenyo Kidong and recently Black Angel ma ene kumbiri ini no nyen art ma mege ono tie kedwa ma biyom tutwal nyomir entini ene nywak kedwa lok biani tije maduong mano pol kare kachalo dano winya itamu gwa gine no chamo bene pegi nyang mabe chuno en bene to tini no wachi beru kedwa kwa nywako wono kede tije mu kenma en beno miro chang kiye ma eno ber ka neno programs ma ching juini bene chuno mir ma meke bene ti twali mir en bene nong ni cham ki kom lok mano wan wa bilogo ni chidong pera tek be ono ni en ubeto live botro kaka en be ono tigi tam kene lok mo kene ma en no mete nywak kelwak ni en matin ki wa tiene en fu tigi gen ni otiki gen bene ni gwak koni network ma mege bibedo mabe chi en dugu botro kakany chi Nywako Lok ini duju kar ke kar ero kirika nen wan wakor en anatam ni do mere lok mo ker mate tien be o wot share woni ye ingeo Luwer maboni chamu kene wan wakaro yor tutwal ikit me chai gi ikit me chao kari ki leb maraju
ikomgio onyome chao no ni genbe pegi mama di just piane ini neno neno gwa nyo chengbi nyo gwa bene piane war dispute te ko kar mere kinyim otika Kenya inono pegwa gino mama chengbi ini neno chi no chamo kene war mama di ritual magwa koni kerie man kit padano man kit marach mano pebe ritual ka kinyebo i community pian dano ma chelo mero ma ka ini bi mar ki wani charity begins from home gien mabejo pol kar mir inke chakla nyota ki pajo chi kai neno no endong money ma gwa nyo work ki silipa karo gwa work ki wa lwak eno kar ki nyim otini kauno dong tio kama eni no atamni chamo kene per tek tutwali en ene dong kadong ingeo ni eomir de chak dong chung kere ma tek dong loy duju wek pedak koni chak wa man in la we mon ma dong konye pe fully en la wele enoni a cher yamo a cher yamo en ka kama koni dong no in chalo in mano inya choli in luo in galu in lao in nga enini kichawa la wele a ki kamani jirani ni ba erbe pe maro ero joma waro tika mare benegiti ka nyoro chwak bot en eto in ma chalo in ma inyo la we mone enoni inoni chao ke no pe tika nyoto ma bore ben pe tika nyoto chwak bore now endong ini nero ko anga gi yang tin anga gi endo yuek fully ba mano ko ni anga gi kiyung roka kacha mera wajning en to lu rock ipol kabero chake go yen Kampala gi ko chet kere dong tinway Nigeria gi nyoway lob muken kampapata ka gunyang ni gien makama eno ni tie tegang dongi gwa chala tongwen kama ka gunyang ni tiene in ngadi ini dong tigi talent onyo mich mewe gi gwa chala tongwen enini ena gien mo mir wan kong chalo wan inu mir kong wachak wunu nenu ne wachako donyo wunu iye kong wachako maro teki ini nenu ngat moni tie ki mich metemo gi moni mabe mi chwaki kome wek me achel wa meru wunu bari ma megi ikid yo me chena makon no gen gino wek koni waneno wunu kid yo me weko kwo gudak mabe pieni nyo ka gen kwo gudak mabe jema gen gibitim bejo bene dugu wuna jema no gen gitika tim mabe don lobo ki ngo gili ini pien don lobo be pedong yopo ore ke kenya wanyomo man ya nyomo man don lobo neno mo don lo ma ditu twal piene no tika yopo wate ken kaka moni ki enini makoni dong ini kero twan ripe mo mano yom chwin ki kuch enoni kuch ene mono don lo mena machiel neno kuch chika ini kero kuch ken kake ario koni kama enoni no tika timo gen mabe mano miyo environment mabe botwa me don lo mukenini memete chera nyim chi omio pol kare luwe mamegwa pagitiga ka beru mabe twal rom gi timagar twal maka ko biri be kan ini chim luwe mabotwa makumal me Uganda ka kan magwa nyo ni da koriman mano dan mo ken central la ka chan gitie chicha mo ken be ingio manguri no mirto to no wa mo neno etu no ikiena nyiga chela rio mon kenyu no magitika yele benetie now pe mon magian gitika warie piane wan po tika mi chwak bot ni chero che balo ko no gen gitikero including wa kwa ma gen no gitika temo
building including family neno chero chi balo enunio ma weko koni e winyi ko ngari da ko poko chero timini ningi ngagi ni no duju weng pi gar meli manotie chi tini erket ma waje mirwa tieno do twali neno monto ma koni gi tie don ka kenyo inoni bene lu we wale ini lu tieno manugu to imwa kama bene no nak to twal ka koni di no ma kwak ma dite loy no koni no mwa piera wen ento poleni bene mwa gipe o waka kunu manu chamu kene bene go ten lu tieno nyer ma tojo to twal nyo lu tieno mon manu gi tieno to twal we atikile man atieno mon mano gitieno tutwal chi entini no kauno ni wanyamo watiego mabe chi wabidonyo wunu matutut wekoneno wamiyo tam kakamogo mano wun kaka tini ineedo no kakamo mi uchung matek loyo chi chunya yom tutwal ni kumbiri ini Vicky do dong Vicky anamete pedong be wagal tutwal wek kien ma food network ma migiti ma beni in karel atiti wek Nywako Lok kinyo betini Tam foyo afoyo luwinywa kwayo kisa pini ngoma lako ni bikonyo wadong mana no amite achera ti kom la prima de ben penyo ana bero dawa pa de late na rio karma cha ko bero kere no la wara chane bene tigla tena chel an da nyala chel chi karma wa bero ka bero be ni la wara no awega ana bero mwa marama ngwen anywale yela tena chel eni yo karma dong koi kenwa pocha bero be twal na gani yo poke eno mo poke ni wan ma pi wa kenwa no poke pe kenwa ento poko bero ikup ni bay jemi mogo ma dana kera ma chane ni ngo gudio na o ma wan ngo wa cha ko bero dong pat en be bero pat kera wa o karma en no pero ni no dong wati pat no po wati ber ka chele twal bad wa kupe iker mi la ten ma jema tiam no en konya kere bena iker mi gwa la ten yo karma en no pero ma kere atang foya foya mate Vicky iwachi kien wo ochero ochipoke pi ikiet lokera tutwal ki waka ang'eyo mere cham kene tek tutwal ikiet mano ng'agi otimo ng'agi pek gi eneno time kiet ento atamni bene per tekong ke Nywako kong kwa mogo mabejo to won worki ye ma inino yomu chunyi makache oluto wiupo ye chi ino ni no cham kene gwakiri kache no chunyi ga chwe tutwal ino gwakonyo ibonyo o kwa nini ukere ikar ma ona furtika chele we malugo kwa waketa wan mabelo ka kwa kere karma en kome yot karma nungeno mama pe mo bere kere art ene kwa bero yot kin kwa ma kwa bero yot ene eno bero ngat mano maro gange maro family dago bero ngat mano kero chunye matega da pi family ma kete ke chawa ene kete chere wegene kina kuman time
and when what kachel so obedo ngat mano pole involving family ne chok wow kije mapamier ngo uchwe twin family ne wego pol pa wat kauno bushara kama bo and dak chero wore so woro an kila tin uno bedo ngata mirni gine mama nak keno mabe tim sharing ki family ne bedo ngata mama no mirni pol teka tije wen ti metim me yomu twin family ne kare kane komkwane kirano en mer kene kauno ba onyo kirano en imagination ne ken onyo la wache uno eberi timo gi mama no ti within ba no family tiengo tima chok kere piano ber no ngarma maron la tieno ne adida wero hikarma karma wabino la tien eni o chao nying la tien ni la ni sevia so ana penya wai pengoy mi nying la ne yo pengoy mi nying la ne hiu gama ma chek ni ki nen karma chunyi chwe nyoy nen karma yama be peti chok kiri ngata lar ma chok eno berungo dako ni me nyeri so mon always wano ki chunye ene luoni mono berungo la lane because ticha eno jimmy tek ticha ene bione timpe o dire banao ngat chan mano beri nyer ni beru balu beru waigo la lane so lari ko so anything mi nyinga tena ni berungo Sevia kita wano kere Sevia eno la okay afoyo man be tual ingo pol araba ini abiyo ni pole pagiti mo ko gina kamani we ko ni tiendo bien ne don wo tieni no kara mo go on gun point ni tieni wa wo kiri ka jeri ka pe chiga ero tunya yongo ne megeni no aki ka en wa tin wa yop makamen chipol kar angi pe yor kal kado ko dong en chali show ko no pol kar o tem ni piano no ben ko ni beri ya kidong in kenyo be tien ben no ni ipol kare won mo ber ka won ma en mir no woti o bero pipero ma en bero no ma pier kene as individual o bero pera ma en no kar mena kai chikate kai chere show kerom lungi wai kilwen show ene chi no ni kita gitimo kere ki poro yadi adek so ye ma ki poro adek ki poro la we ki poro system ki poro hall so en kok ni pol kare yan wengo pay no mabe an ki dugu gang no pe ki tin ni ki ngo ki wang mabe so en ma pier ken level ma me ma fri no ni pero ber ki la kan le me nyo account ane pat any work ngo ki an ka o kuno en no ti hotel kila ten so icha en bino introducing ane gate wayo ki jomi gate ni account ana en dok kapiri dok kapiri so ko dok kapiri cha mano en donyo pen pole en donyo cha bora bungwen gi kenyo no curtain raise to donyo jomo kene we on en no donyo pole le cha bungwen mo kene even wacha pa loko kita kabiru en no beru kere so et dok mete ki pito la ten kono anati witnessing ni tam en ki miyo receipt en ki miyo chene na gamo kuman chama no pok dong time no watie wen kamaleng eno well pole no watenga watimo kuman pe backing up security ne mi lem Takare wow be jo manak maraj matir kinene era nyang karbe kore chuny wane do ken pe Jimmy in be kore chuny en be kere go age in be Man putian pe wak ngar lukar ka gaman
Again, we are no get bad No, no what I no bad team no bad team can be mano iri waro de mano chumi ter gera ke mien ot no migi beno ye in kami awa chere makama mon ene chuny ma an waje chere era gere kan oh mon okay ene bido and wo it is mien mo and ke pade yes ariel into chele gen ne karo chwe ka pe wero wa chiel chi be niang la mogini otien ha I'm very different. But no, I don't authorize Matwala. Okay. Yes. Watiga Nywako ke wa tiano matini kono waneno dano makilonye ni kilonye ni kidega tiga wachini the band as our lost musicians. We shouldn't forget about our brother, our father, Geoffrey Riama, for what he did in Europe at large. May you tell us his brief life history? Yes, mono be very twal atamni enoni ka kiwaje kameno chino da obi we mer da ka bi to gane mukene ka de penoni ka we na kat mabe etta bit ya kirka dom petien kirmadong ini pe mabe kat kere ana foyo matek me miyo bena era action point onyo kamano mira ana timi yegeno mo afoyo to twal Vicky foyo to twal ana ngiyo ni bidi wando tika lok kom dharma komepe en madong wuto upoke won kede piani niang ma anda niang ni yongela chien kititiero kede dong kinu chiaro si poke nyogwa konyo pi kit tampa dano mana dong ko bere twal pi bere pa wona rio ni anu gwa ke yongela chien kit mano parma kiri waktin kere tim loko ko gi ganyo beru tem beru tie keje gwak no don ono time Makwa ka ke chira chore mete de ben ma kwa ka ke chira kompian ne chalo na niang makwa ka ke chira chore mo bere wai lopo ko ikarma ana pien ana ki gangi ki game kono adugo kan so lopo ko mani genda gu lop kora machalo ludir mabod gi me bien tung bodwa o bere mapeke but en mapire kene mo ki game kono ubu bino sirong bino mayano bino ni jo tua waje ira ni pire tek ni en la ten me gang bene bien ki jo mabotu kawa winyo lok me kienwo ci wadwoko go kabel kachel ni karo kingo chiek mano wan wamiyo botu ki fony mano ti kienwo ki wiya po mabe gen ma jogangwa waja irane ni kenyo bedo wiyo du an kenyo bedo dwoko foch ayo kenyo bedo wiyo du an kenyo bedo dwoko foch ma ini dwoko kilo nyoru kanyako ni afoyo wono mina wono ngo gen mabe tina dwoko foch ayo ai chani no nge ata po bedo gena ke pira babana wayera ni ken po bedo lon ma ke pira kay nen be bedo utie mageno mon no in pe be nena bore ka pira wati lon ini bienum para ini kumi way la dira foyo ci wakoro joma tumbot gi kwe en gere kene ma pira kene bedo ka lipe ento dong an bene kimeti war doglu dirna ke dong jimmo man wan wakar kiye teke bedo mod na nyo ya da mado jimena po bedo so al bedo dong tek atama foye foye we kin jem mo ken mano ini timo bore mano ini no we pe will dak be en no we pe will ye pe jem mo man ini no ini timo mabe to bedo chalo ko jem meneni
We jemi ma be ma gwa kana timo bore paron wachini ana timo bore awajani watimo kachel pien obedi be ma wabedi kan note kachel then no wakar ki gino ma chel kita wan obedo kede o wabedo ma ngara chel ene tiyu jimi mi ato wen wabedo ma no wagoro doge matino tino ci wapoko katala in ga katala ni cholo ari in cholo at ga katala ni ti wilo dek in wilo dek in ngata bi cholo ati inyo ni ka komlet ti wi komlet ti wi mo at ki tuogi bere wi then ka in ngata de ti wilo cham dagera beni dano cham mabe ci bere mo bere ne ene pole jimi wa mabe mo watimo pa wa na timo kana watimo wengo ka chel la bolle tie kar mo ma abi bolo chopa mo mot ci abi no chene na mo then I surprise him with chene me yoko video obagalwedo cause obagalwedo no bere we mo be madano mar man duong ba no video paka abi yobo obagalwedo ayobo monti chuk eno kenero chal pa monti chuk ti an ki pigangwa mono jimawa timo wa yobo kachel ki wene ma chel ma awinyo bene ka pero awinyo maracha awinyo ti kar bene pon ngato keno bedo like we ma foot audio mano po warnen chalo peyo ngoka kera ngoka bara neoni ubedo bene mege no full video ne bene po karo ene beti ken jima chel ma watimo ka chel ma beo ningo ubedo jimo waripe ye mo bedo be ma ka wanogi mo wanok en wayna wataman watim kuman en bene no an bene no ben no po wano madon so wano mano noke wagorngo doge ka chel pe gino mona chel ci wakupe kumano tan fay okay foi bene ingeo iyongela chimbe dong e kar mano won poko won kede lok beno ber ka nyeno me mogo matiano e gwagnyo en kiet me yor ko ma mege peti ma ber twal ikiet me gwagnyo ikiet me wich ne chal gwagnyo moni bedong no tika moni bik jomu ken pien ngeo dan in pera mugeng ki lok dan lok mo ken jomu ken wacha no dong gwak en tika ki jemi mogo mano wero pebe twal en no ber ka bi ne gwagnyo be konye kin boosting we ma mege onyo in we ma mege malo io mio certi lok eni kong ini ikonyo bene ka ke nyu pien ngeo cha ken ka po wi bor cha ken wi ne dong da te ko gwak ke kam ken ma te kam ken mano we ada ne bene atamu di bena foyo ki dan wen mati winyowa la mera eno wiye ilok ma guru la pen mi penya kerni atamu pati kila gamma polo tol me achel mero waini la pen eroni amero denying a bit pen an ma pira kana ikar ma ana bedo kede no pane no gen eroni kidong me ario ini penyo gere yo mabe bat kita jomu kene penyo kere aluor pilotian pen kene no mod ichan en tigil tian magu don manok so kay nani community kamano lotian nani giberi ye dano ter jimi yo ma pari ngaromo from ngalo latin yo marach so no affecting ko latin anyway but an kita ngeo kere ti wieni angeo gerbeni ada uyele ko mi wieni pe mo kamaram ngo abero ni yo itone ni donc tie ma donc ti yele ki wieni pe mo kamaram abero an gem mo kelo tian tuoni an ma pera wa chan gira tero ne loya pa meta mok ni ngo angeo atan foya
to alla para pilotino pen keneno social media platform tu kene kita jomo kene reaction kere gi penya black angel kono don kumbeti jaya bale wiye kongo tikilotino ma kwan tikilotino ma neno jimi enoni pigi winyo mabe gi winyo malek pen ka chalo wan dan ma don mi robet ki kar man mi dio chuny la teno nyomi geng me gino mani kare ben no do bedo right ti ka kenyo aleo kisa bon ngaro moy ken keto winya gam kede kilong onjo gwak pa gam mati tuolo twal akwa kisa pilote yam no gam be be ebe konya bien ingeo ubero le total botan in acha ana did ben an chala did ben yubwa mapol karwa tikere gitar paluo tv ware acher kidgum chi ikar madong an tiyo tik mega chi pi mutaka mo yelo an ana buru kidgum chi dong buru na kidgum ma ana gidipo new report ni kino ngat mon muta baspak mo kidgum chi dong an ba penyo ni ngama ke wachi ni dakke ke wa no to baspak me kidgum chi ni ya chi ngano dok te kar bodan lo ka kubale ini dong ngat man no waj mo ke ken gene la poya mo ni kenyo ene wano ke no to ka kenyo ber pe ki wachi lo mo ma di chumio kanu ngat eno ni la pe chela ria pe aneno information mo di pe bon ngate no ni gene mo ma pap ma dong aron pe ni pe ti ana gware dugu guru pian ni no bana tiki wata mo ni noya ma dugu guru da niang ni tar man dana ma no kwacho kinyin eno ni ma ana wero gum ma ben pa ngoro wa ki baspak ka kenyo kanyang lokeni karo bero Samuel man Black Angel lok enu remma tek adada lok enu remma tek adada chuny an menyang ni dano ma no an ki ka cheno pian rom be ingeu dan ka ta rom mo barat list gwak ke ni rom be ni rom consoling an onyo miu kwe amon chuny an ma be olo gin enoni ko yom an to twal now angeo mer dong en ko ne do bi ikar ma no dong anti baspak make it gum ka kenyo onyo gwa rombe kiri pe no ti baspak kiri ka dong ko no ruin gwa ki baspak ero no en dong tie town make it gum ka kenyo yub mogo chala me chware no gwa chan ko rehabilitation center kinga gile in ko ber ka wat nin kong before tama foi de ben foi dan wen foi le winwa foi dan me studio wen bena yub me ter sami rehabilitation center uchake kuman treatment na kel ma kichako mine bedo ariat madit mono gene psychiatric gen unit ni ariat adit obedo ariat madit ikarma dakta bertamiyo irayat pe wiye bedo pie la kiremo pe pie la kiremo bedo twal pie okay kai lok promo chako lok kirati lok ene etongo niang chertingo kiruenyo waramo loka be kuman ni no mani viki kuman mane kelo ngo nyo ikelo deka ma me magron penyi kuman bi chamo deki chamo pero logo la kiremo ni kanyi odong dwa ko jamango eno nyang kene so ikare no madakta yele kome a jok me achiel maneno ma ki jogo pi treatment ma mege mono obedo joma jami otemo ki for you
yo eno ni ufonye ikenmi oriat then inye lok daga bishare lok mi rehabilitation center mano miro kichwale ye eno ni yuera mo bero mene eno bero karo ki lok eno ni o gen ma kuman wati temne kuman magi gona kim magi kupe kera wati mir ampe na bet ki nye ngoma gang ti temne chana wati baba ka kuman ngo perach kirai chene anba no foda na mo bana miyo si kar madong gumiyo rach eno ni wek dong ki gam pien ki Kampala ku yomiro biene dong no gu wach ni kar makir dong wa miel no tim ngo ukele wala tuo si giana yen ni kutani one down pogo temongo pogo gam la tuo ine form marong gumiyo ki pon tiji mogo ma necessities mogo ma gen gi miel ni wan miro start meeting in ka wek ki tim ngo i gam la tuo ki te bot gi so ki pon form e wini o wen ikar madong umir no gam la tuo wanong bakor kwe tanat gido beri mango uberi mape ken mi gam la tuo timongo chwala ne bot ge niyo madong kita la tuo dare seb mukene beru dak mono lega mado beru tieno beri lera aberi yebe ami kuma aberi ami kuma kono yelle lega ne o ma luio we aponi no ma chel luio woro ki tiene kilera atiu ki la wema ki luone Captain Ice piano beru no family friend wama chaka dida tia yinye ki lera no ya wajini Ice konywa samruenyo chako dong cherry studio pange ben studio lera endo chako chero eni kume chako miye radio announcement no maki making kinodo wara ki tiene wai raj koko mia kelera ruping dong ti raj koko ti wa cho jimi do waro dong kum wate kume ke mago do raj koko kuja so madong ke mago dong ti raj koko dong ki twala dong gang pero dugu twal kinge ene briefly ngoma ngayo ano ke kema kemina belkere mabuye Okay. Nyori mado udugu enu mado gamu dong ke ra ko ni ke duaro lera ke dong ke tugidugu ne gang palabek gang ki dugu lera ne wonne ma nywala babane no ti lera kan no ti lera so ikar ma ki dugu ene lera eno bon muzeni eno no yem chano we ma lu rem ki wonne ma tek ngat ma yanti chok kede ma yan mara kendano pole we ber piano ka mama dong no mero dugu ge bene eto wakere no genu mama rate achero awai lak boni luake ater pietimo kire wentimo normally ke wachen genu mone ko man timo normally so ikar ma wone dong we ko tik pm wono da kere kwe gang pm dong wono we ko tik ti dong roba ti tiche wona beno da gang ti kuono ngo ker ti ruenyo pori ene dong kama yini ker balle dong mete yede da mzee ker pori gang to so yini do ker balle kono mete madwong dong sorry to tell mo and my endong and no dong utugidugu and gen duju pajo ma no endong bena kakany madong ne chal ko onyo bedong cham kene jen ma dong endong gwak bena chunye be chwe menen na charo top wana ne bene ober kin jem mado omi en do gwak ki pajo dong po mediki no ka settling pajo damni no en ni ti gonna change okay all right now Vicky ange merni jem ni jema ote maliat ki ma di ma gwak ko ni we no
Lok man otombe tutwale clear tutwale ni gwak John ini ngiti la wet gini inu tema kaman wangeo ni kubir ini ni in tie ki itie ki la tema mege ma ngeni in be gwak en kit man ne wajini in dong ikan gwak nyo ka station ni gwak itie dong i gang kane mano i gang kamu kene mano dong tian lokani no itiki la cho mu kene ngini cha mu kene mo bene no yor tutwal tutwal ka tian ka do ta or to ben no mire yor bene ajo ma meki kamatiye mangeni acheli kene ene no mo rombe to beri kare en mano yumi ko beriti ye bal mamiki pado ober nining ikara madong en uchere yik Atama foi de ben foi danwe malupe ki jolwa kitmawan wachel kere jangliel jolwa kong ma pira kene romo bedo pira kene pen an ma pira kena dan ma kuno no ngeyo pen wan wa o wa gang so po yele wada twal an po bedo gen ma tek twal kemi ario chim ana no ati ki body ma wacha ni wan la ten no ko ne mo tum cha gamu bod gini ati yo ayo gamu ma bod gina cha wa an ati yo ayo ya ni eroni o kid gum bedo cha bi ma wa o kere kid gume o mo o kid gume ano yuere na kitie town kono pen liel kito winyo mi wale kere ni toy backpack liel toy backpack kaburo pala tawane no ene backpack kama en vorye kama en koy most of chane weng no spending within Kenya maka ibino pero mo failing timo no mo kakara enone chi ano na ngeo pajo kata pajo tikere cha mana o kit gum ano ge kama gore ya cha wachi gini amero neno ngo matie don ma ware program o ka kwene cha ko neno ge mayo pa yo ya mina pa choga miyo kama wa o ye kilok mi yop mi ngo mi kam kum la to kit mala to kiti gwa ko ne kere ya dano jano wacha ni la to kitaro kwe gang chi ano da pe ki dwan mo pen kero padane dobno beru chenne ki kom lok no mi la to kito time kel no mi furu chet kwe i oriat chi amma jano daga chunya wunyu beni awati no miro kong ma gwak la to pen amma pera kera na tam ni ngo yek rom beru yek ma be dano pole po beru kinyech ito ti jomo kene mwa gupo la chen no dong wano pio program magi wayne urone but kita jimi chano beru kere ki gang tamo kene in ma chala daga nye ya chole duane ngo dugu pingo duane dong no pero mo temo karamo lok chi yo tiao ene ana to wacha gi atene jema neno miro chaka chan ene gwero chene pen ki kartaj ma neno no giti kerne ye mapol paka mano mira ni wanong pilato kiana wala loka bo gemi ye ko fendi kono ngo kene idi wo ana meni idea ni ketana woro sila we angeyo cham aneno mo kene la tena na mero ni kiti kere kichak ina kene gam yel kidi wo ne cha wot kidi wo o cha pare kinuchu cha chel kinuchu ayue pitawa chel kinuchu cha wot dogang yel warai chene maramo ali mia mbiki pia ayo ikom chene warai ni atinya kare nyim pachoga po be chene ma
beri gichana la diet palwe mi kitgum kilwe maromo higa ngwana bi bu konyo kama wa oye kuman ki boosting dano ki konyo uruone wa chako la kachele ano da all la tema woro di chenyi street drive raya 1.2 la tema chel pa black raya 1.2 ala tema raya 1.2 pele wow i light wa chako tinge madong chuwelo jim mete madong pi gi tek ineno en madong pi re tek marom choro ngoma tieni wan dong beno chawa no dong di wami o kama liel tiye eyo ki wan dong matinye beno wachero kama liel tiye eyo atamu ka jik chenyoko watinye dong wa o kama dong liel tiye o kama liel tiye latino no pero mo donyo dikal ya ti pichero chole pen kar mana ki kunu latino tidi latino ti mwaka chel ki dwe ngwen ke kan ero latino ti ka chera ki mwaka para ngwen latino pero mo donyo dikal umien ni madiet chako boy chim gang wayo ki mego ni mego fikiti biam ki latino ki jomagang ner madongo wayo ni ko wan no wamiro chero tiano vura ci jone wayne ko biki pe don ke la ten di wo don ke la ten di chen wan mo ti kure bieno de ko ci ada dol ma raj ma jopa cho jalo wa beru pere eno de ko eno ni gutim ma ci chole wa donyo wa beru ma be bieno mo ma raj ci twala beru pere atama foye Ofoye mater ofoye tutwal an ofoye rong match winyo chwiny pater mere ine bien botwa were tier botwa lok mogo mano chamo kene ini karye mukene mano of course liep tutwal chwiny in angene peny wanywako je maduong makone angene watiket ga ka ini bena gibigamu tie anadam ni enini kani ana peny mer dala penya ni la mewa biki o tero lok eriko maduong tie an jala ane ini amako maduong eto pitian lor ka lok manen dakbe ana ber ka peny ini ana mete ana chet ko bene bot panelist luwara dong ana bija hoki bot yen la mera hariet gena ngo ma ini neno ma ini no chala wache pere tek lo me wan wati me pon chala bot ka mo winyo ke ko pa la mera viki ka chel ke umewa man ma black angel ma kubli en ko me be jema ma ini neno di chatutwan ma me ro kwani chi wa mulako ko ma megwa kemo ko gre ana foyo lo win foyo panelist mo kenene wa foyo la mera Vicky me opening up but actually kilwo at large magiti furlo ma part tin eneni kitung but an anoni jimi ario adek nyo angwen butime e kachoke mamwa en matien eneni ububedo the beginning of healing nyo achake milichao mevu manyoti kwa mameri nyo palutieno mamegi and kifony mawabino ki ye benetie pien most of the time waneno lutiena yawaki lutiena wobewa guchero gupori vu makauno ni gubet ki mentors nyo gubet ki joma loko igilokati kamaleng maki correcting in kauno
jima kite oni poti me ko ma meke eni ni yin foin ma ana no ki kum lo ni eni nyoni foin mo be karo ke wo ko eni me oni tin wa ke ken ma gidon music industry kago budomira pe ya to me charging with kalo kite ni pien lo tiro mira pe do ko wek goni ang total wek traumatized ko ngoma no wabiloko eni ni mero ni most of the kenero ni jimmy ma wati UK di machali wacha maragi chali wachi maybe eg mo degegi etc mo kene egini taps mo egini nyo injection mo kene egini gidugu pero iko ma megwa an pero ni enu ni in jo mai tier board gi kanu jima kit enu ni pego bo wajo irini effect is ABCD but no gen gi ngeo jima kit enu ni so manyute ni umira ki yap nyoki ki yap group ma kibi beru ka doro wilu we mano kibi beru ka mi gitam bien lu we bate ya fut bien we ki we fut giti ka bi magitie so manyute ni umira kit lokedi piene wamiro ni gubetie wamiro ni ko gubet pere wamiro ni gubetie pien kagitie gubu wer we ma budi chwindano gubu wer we ma we ko hope berutie iko padano inewe lu we ma duong ma wer beru gubu mita ene dida Moses kumbiri chawa ni pere kona nga gimu kene ujara we lobo I was very young ma beno pange awine eni ujara we lobo baro jara we lobo is no more inewe so manyote ni we eni kaki loko kedi it girat pa jimi mukene den gubu loke iti nene we gen dana amita bula bole ko nya paju mamu ama kilwonye ni jakiro jaki chandiro uloito mateka dada iti nene we but when it is the same thing meno binu loko bene life kama leng bodano ma amir wachene bot bwan ni meno ni coin pa criticizing nyo chayulu we eno ni nyo mechi mo gi konye peke but instead of timujimi kilu chimkara chielu keru ngaroni enoni ping kiloko kede mine enone ni meoni kuone uloko dugu mabbe kitana yang tikere choni it's more better than criticizing ngati enone yen creeds neko dano ma chile kino mero ko ngini ma aki dogwani enini toro dano kwiji lok ma aki dogwani en neko dano terwe ngom lok ma aki dogwani chwin ma dir iko dano lok ma aki dogwani jiraju arms ma redu da iko ma nekwa tin we then me kiloki wan lutien ko malu weni ni kimi ide ko fwe en yo beru genango ngomu tero we en yo ngomu yere team ki ngomu yere pe team iti anyway then they are going to learn pien kaki wa ni boosting where ma be chi dong babit dong wa be yo babit ya ko geo dong do pien ka dong ina yung ni we ko boosting we chi be yo ko lo tien wa bit ya ko geo we chi dong to ma we dong ki loro do beru pere wek po yek lutino wek mon matino po dong mon to chituma tuma wadaka fu iti newe then Mario yen mati loko board one wa praise anin ko ina bedu abedu gen makiluoni lo ni ne otiuni lo we already station mo kene kona loro nyoka pejo kede kona ma tuwe gyo pilep charo iti nene we pingati loko makit eni no ni a black angel utenyo rutia na ye family members ma megetie utenyo monario who give you the audacity mechiero kan loko radio ni uberu ABCD gina kite neno who gives you that authority chale wati inanga
ni loki maitika loko ni enuni. You're digging a deep wound. Ikuo pa dako pa ngateruni. Ikuo pa family pa John. You are lowering this family down to nothing. Lutino enini. When you look, you are tearing these children apart. This was how maybe useless their father is. It in anyway. Yet we will only dana chali watching and not chani. It in anyway. So there's something man the radio mira kongo walk dogi magi yabo wachu pok mati ipi. Mira walk dogi ni eruni o mira kongo go yek ngo makaro ki yepian dogi eruni ukelu shame iwedano ki family ki clan magi aki iye ukelu disgrace chao ke nutijiru joba ki ostengien gitiyu kede biloko loka dani gitiyu kilet mapopore pien lutiro eruni gitiere gankwan lutiro ene gituko chindu werigi dano gi loko let eruni wilutiro and Latin becomes very kilworo pien ngewni the moment alo kuman kibi pointing out loka war lok pa mamana we are it in any way. So when you think we as if what they are not welcome in the school, what even in the community, community umere criticizing pika into in radio station local winye bopeng madua dada manyuti ni itika miyuki di yango kum ngatenone. It does not concern you me local let mapopore, but it would be of good use in me wacheneni baldon ka bale what wanero you me yoponeni me not any what you matek ni were udugui ubet kita na yang no tikeleni it in anyway eto indo itika baila god itika baila god ikumwang voma no dong nen salti katemo bone ane miti ni o yes onweri eruni doko chakuri turu chakgore chakchwe of which it is affecting the whole clan above whole Lutino. It in any way, even friends. So my meoni even your material ready egini new social media moke enini mirago gwak dogi kai ngeuni meruni furiti makwo o merengini gina kiran to ateme kumi at any time to ateme ko mameki in any way. And umira wanene war private sipadano umira wanene me war mir minule bol forget enuni ana don chuka dit kenya nen forget ti wana yanga forget enuni dan war forget pingo forget apoya but dan war mayuti ni dan mo ke ken makwo kire la poya kire mango umira kini ire war private sine umira keneni ki umu itine newe petichi me beru ka yaro ngarimoni kamale petichi mibe but you have to cover that person and kited with kachero umio last year ya one of the way money no flati Facebook one of the way money nyepa ngeyu kichoyo lokomeni tikituo then kitika meto joku chiene kijok chiene ire were o chere oriara ubene ko nye kiluoni ngaya ulokeo udugo matara come when it is full of rushes nye ko ye wiwe udugo mango maneone ane amako tele gini kwe jumagi ko kyangagi then achoyo itgi lok mo matitira weni kauti ke wanye eno bero Lil Roy. Aha, exactly, Lil Roy. Waju itgi achoyo lok mo matitira weni you people kauti kale kukony ule kony now number neti kuyane number mo mir ne kikeri yechiane enuni wek Lil Roy ucheri uchi nong kede ki treatment number neti kuyane. Now another person also did the same thing. You get it? Now for us we don't want to know deep normally Roy tika suffering kede batika going through but upenyu kony it in anyway but you what matters is any we join hands together me money matieni were Lil Roy u amalu udukchen itiene etine anyway
iruni eni ngoma mattering then ngomo kene ma ana biloko bot luwe angera pala we dok bere luwe mangeugi mani angeugi face to face mani aneo face to face eni ye aneno moni mu wachi tone gini tiki nye kiluo nyeni nga ani bo kenyu Eni gozaite. ya uzaite angeye ki angeo moni mati very humble kiluo nyen leo pala yeng leo pala yeng be na ngeye ki angeo awubi makiluo nyeni Udoj Alan eto nye moni mi we iyo smoky angeo mabe nen talo ka nen ko be chani barwenyo kede biena nen way back madu be fratiri so the way edini umira kiket gi tien ka wacha comparing the way mi Kampala nyoni lu way mu kene me pat mu kene me Uganda wacha comparing gen ki lu way ma bot wakaka enini Johnny Gitiki Association ma megi itine anyway wek lu way edini good team achievement ma be umira kisensitizing gen ni tiene ka inoba pe bal tiena bala tiene ke no pe ket ko obed wiati tiene enuni ti then ket asset mon beti there's some time back ma when you Juma beru ka wachini wulu weo mira ko yub gang pieni no kitiero ko ka yiko ko won awubi moni kon tung paicho awubi ni bela we ko nyeki loni nga Nixon ko na ngaya nyeti karwenya mana kono Nixon ni tikarwenya man ai tam ni meone wati we la ko we mon ke ni kono tika meto ngo koti you understand so the way umira gungeo ni tigma giti tiune ni time will come kapegiti yubukere mabe then give ye no it's a business but business only be utilizing nini now kit mala megu enini guberuka tikere gele kwetware ni it was a very good idea piano ngeuni all this while eberuka karwa ko kichi no pe beruka benefiting gino mo can out of it so noni weri pe du kichi no daka no penye because a responsible woman obupenyi wati meoni itiero iwe where is it? Where is the money? Where is the work? Pien miru ni ne ngo duki pa pien ko dika yen pay presenting mo wayne manyuti ni anyira mai beru ke gikunu ni gucha mchene ni you get it. So he did that good part of it ni woro ki dakone ye mi beru lapidi pien ngeu ni in this we are together. Hello kedi the way ni umira go valuing mongi magiti kere ni gukeru be first priority ma megini in their business umira wengi be chel command we development money on beti kadong gin pigi valuing mon ma megi pigi keru mon ma megi into their business manyote ni they are yet going to be poor, they are yet not going to be moving forward pitian lo hango pieni in pebi ngeyu idoge kakachane tikera di maki welo tikera di maki faking tike chena di ma in you are supposed to get but kai keru dako ni uberu kinyi mungeyu ni chwara peke bikwalo because I'm here. It is our business. Ginadong ti our, you have to protect it. So pelo keni agube mamegwa nyoke nyer mamegwa ni omirgo yabwangi. It's not about fancy clothes, it's not about new shoes, it's not about mutakadi matikere, but it's about you need to build your home. You need to work gang oberu ni gang omirene ni ilaying your strategy mabe. Omirene I have to in this year achieve achievement kingo. What is it that kaka will giko? What is it that I'm going to have? What is it that I will be doing? Pienka wane kumbirichani luweni ini mukene ni weng. They have got nothing completely. And kene poloni weng they are renting. It edu kauno niki sensitizing gino mabe makifunyo gio ni inberu la wepete loke ni omere lok mon chali wachi uani inberu la wepete loke ni omere be
so disrespectful both dakoni your both family members way. So kaki nyur it give that value, then they will also know ni my life it is important. Di piano weni eninba mukeni gituku kikuo gitutwari. Gitam watini de somewhere ma bale you can go and buy and replace it. It in anyway. So mukene Adam Wigi needs to be waking up. I'm not insulting anyone. Party yeru ngare mo can dog bene party judging ngare mo can hear what he class. It in anyway. Then they are going to work well and the achievement and go and they will live and they will other people, they will even give morale to other people to do what? To donye way. Chale wachi mwana tie mwana maro kon keken eni kiwa no chama chwinye. Kon uchama chwinye kilonye ni ngafu kilonye nye urwenya awubini nye kilonye ni nga. Kon used to take a long lika ere yo chama chwinye. Now you understand. So kauno nini enu ni kiberu kalokere. Kiberu kami iretan lojima kita ni pabuteme. Then ma deke berande wajeni monta we omira peko giving up kumchogi. Omira be so tolerant kichogi because chogi the public figure. Omira peko giving up kumchogi. Yes, ibi winyoni chwari ki dako kakata. But fight your way so hard in maintaining chwari. You be the backbone of your husband. It in anyway. Pienka ini giving up chwari, then even the outer people are going to give up chwari. It in anyway. So umira chunkara chelo kichogi gu work hand in hand. Where anyway, the best counselor is your wife. Milokolo kadani pien dakoni ma uribo kere kavura chel choka jimu we timu karachelo will never advise you in a wrong way. And woma ende beru kamero ne cha weng ene ni meroni o meroni no beru karachelo pienka ine ne the beautiful memory ma viki tikere pi chware. Though I don't know him, but in these people were flowing together and they were understanding. Then mukene ngoma biloke ye mukene ene meroni. People should stop interfering. Iken padano. Don't be a stumbling block. Iken padano. Piani kitagen guchako kere you don't know. Now why do you want to separate them? Warubang kumene why gilma arachelo ikitwera mo ke ken mingo separating. So ka ini we look pa Victor more Victor wani me issues padano ena yo we ko gen gi in anyway. And you didn't know intruders. Pull down in lock mama again. These people were going to be together. Could be if the separation mamegini was one of the factors. Mukwe otin Latina women was like, let me do this because my hobby take it anymore. My hobby is not anymore. Because in you joke anymore, gitoki lock chwingi pegitwero splitting it outside in any way. So endong noni the best thing for me to do this to calm me down. Pengen take a destroy himself. It in any way. It is his better half. Newly with my wife when we join hands together. Yes, we do this. Dahona brings money me ore. By the way, few people do this. Bernard Amir Olokada. Few people do this. Ni daho 12 chulu ore. Lacho wheelchair. Ki hospital bills. Bari poli noni audio when Jimmy went to wheelchair. Kene with a dako tikichen and your dako pekichen Jimmy went to wheelchair. So unity was among these people. And the man used to love the wife, and the wife used to adore the husband. You get it? But down Laguna give pretty good on you. Can join the enemy. In any way. We are out for down the party with you. Laurie Bernard. Yes, ma gwa kone kai nen Jimmy donyo bene ngeni migi ka ku dong fudwe mama nak kone ibi pone
picha mano do di wa bene tiga meti mera Jimmy be ko odony o wach ko nyigla chel mane anda kane do tiar ci di wa titwal o mera Jimmy kiri ka beti la megi wa Vicky wa onyo ko me ka online en dok ma en mi botwa pier tek tutwale don wan wa nyuko wunu menen kidio ngang yo ngang ma wano warom ko nyik kede ikien wa ka kenwa charo kaka pian watiki we watiki mon gudaw mon ta ken no of course lutino ene pol kar wa en gene pol lutino ene den chan kai ikar makama eni mano in gwak in la nyori mano in de daho dong keni etika deno chan no cham ken pero bere yotral in me yele ke no lo keni nyo bere kirika che ini cop station nyo gwa he I wor cher iket me gwa nyo kopo gang ma mi charo ka cho pe bere yotral be koni ngat money no gwa that yan ene mapat la me go ki ulok maduong malok ma eno lo ni ochero chi guru pony maduong twal mamuke ni nyana la mera redo karo wigi egoni inero mamigi ino guru donga mafutari pia wajo inero chalo ponyo ma ini not in kikom story ma la megi wa botwa kinian matene Dibin ana makwa ana foi matekon me lu anang me du kantin ke yo matie foi now ka cherong wadak chen ko bere ikom ngo marong kum lok matie la me no viki makwa wa cha ke bodin a foi matek me kai lere me lok ke lok tien me tero lok matie en madak ilok me kwa pala dead or ma mege ano ma kwa na ruin duma bichel mo karo ene la ten tie ma tiga kwa la ten ene weng responsibility ma dead ma dong ti wien ko peri na de beri tek chin ai ramo gar wa time ga kare ai ramo gwa ne la ten ene en dong ano gen ma kara neno ke wonat ma mege ma dong no bore neno medare kom fon matietien Nywako Lok kom monto paluwe kono jumano tie iluongo celebrity kono ngagene ingeo an megane chalo be poke mana kitamba jumukene icham kene ka ngaro mone tie ma is getting famous kingo mende timo kete dong tila we madwana tiga chiar dano no mar ngagene lep chao kare kome niya nyiri nano wer mageno mane nyiri maro kono ngo wego timo ngo wen kare mabejo pian charo maro gine charo rubadam en kes stigma egene ena yetie chamo kana bene en chao ke lo pian wan lep ma wan lo kom juma ken mage we forget again tie dana gino me dana ko ngea ba bero famous en ma in ke ka mo gen kame o dana no tie ka por come ka more ka tim ngo ni ti ka wen ken ngar mo chue wang ne ne ko man nge ni ina ngare ko me mer ko ngin wa is a very big responsibility ma messing up ki we dana ma pola dada pien itie a very common figure and kapenen if it taking that responsibility properly kelo to week bana kime areo and
talent ma down we talent me way and down where we ni an pa bella we get a foot pa we che gwa ka chair studio ka ke ponya ma be che gwa a ngor dwana ne che gwa ben ma wini and a foot pa ben a be ni a temo. That's a very stressful job. Mummy dana ko ngeo. We and I we ka dong go yen ka no ka dong ke do e tape ko ne record ko ngaro yen ne kier ka miel ne we ni we ngiro mi ta wadi we no ka te chero nywano wiyo me tam ene me just regular thing ene pen gen ma chero we kar ma bed pol tij ma wan joga watio ke chingwa gen mega meru ti ki wigi dwan meru kare so which constantly is running in my Jamaica mati compare me go running 24/7 for 1 month ne bon ne one ni ola bon rebooting then tell me ka compare no better as the same man and matio kere 2 hours a day on your 8 hours a day chiloro then yeah for the next day it'll be over exhausting now ka dong tuo wido bieno pian po wangeo ken ma addressing jamin ni weng what next down charo mi stigma ne ko mi ya inano ko ya lo karo cha we ma be o cha tem ken be nano cha garong gen nano we don't care about we te chara bale fine because the resources mo work no go gen ko ne ba petie kolo me guide gen nen ke tim gen keren gen obed keren but one ben ko wa giro chimo dog la bon proof mo kono ya no uno mar ya ni un kere ni uno mar kono gen mane kono timo ngomon one actually anno pa me donye in this area ma gen one actually one year one actually one ngomon all these are sticky ma dan tika planning ko ben madam meno kape giro chimo ni kono one ngo one be ninge these are the thing ma tie ka kelo tension ma dir ka wanen ngan ma tika going off rail, let's find a way medwa on a chair. Wakor ka gima no racho, then we try to come in, but a bit too late. And chamada ma look a little roy bien of yamane. Little repair can of battling to Congo pin karma pole. My NPR Canada no I can't manage alone. Shoka wa ko bere antie. Piano bino wajo pa ma anti kero kamaleng. But jomo kene ke luor kare ben ke ken wo me wach ngo matie pien ka koni waje koni won ma konya atika winyo wiana no perwate ni wiana no per tie kire dano be larga chimo tok chot mano gen ma kono jai ma won lu mar ndo ma mati duro kono ngo wani ni weng nga ma petu nga ma peta gina tie do ngekene gen dano ngeo gi mapol well kache lagi mana time ko ngimate tiri kirene inone dano wengi look here just in the split of a second chiwa begin on the kutel pege wale lo mukana the family no mero bera barling ker kidong lele ling ma ini ke kan kong wenen piwa kanwa we bero la we kono bero actors kono bero comedian en tie geno mo makape ki handling maber wanone por lo we wen ko meke tika ruenya maput no pebe go o ma pier ngwen kama ne den no chiero o ma mano kar pier bichel challa diet oria ma yana magi chonye ko beri Uganda pol bere ma bero mar bero wa o werenani o to en no chiero mo na ko chiero o to manong diet
get bed to mukana man put my mer bed ko but circumstances comes anytime but ma me ko magang pingo ko me gi ruin ma put no gi tem tien mo mer wan kong wa keru wo itam ye neno ngo mer gi tem wek pe kon gen kan me dano go long dano go wen so angeo wara chole nyo wano cholo long kage wa ni you take it to a week dano we get rengi achela manong la poe manong pe gen long so dano luor gen pe lo kom ge but to a week kan ge pima chama ching cha wa bien ke lo ke tar pa lo ka jama lo tie ko ma keni mo keni tie ma kage chole ya chon e ber ma be ba ta so wa duk chen ko lo we pian ka wa cha ya po ben malai to al kon lo ka chi chi ruenya chung nge lo we ene ma gi tie no ma la mian wa Vicky anane tigmetio ke wonder ma megi machelo black and joe those are the example mechung ka chiel ke gi mechung ka chiel ke en mechiaro un kere ini bet chalo manager ma mege ma gamo chiana ko ma make en better bot en ke chung ka chiel ne e yubo video me we ma mer ma dano ko beti ka nel ne en again ma ine ken mechung ken piane mer tielo ko en angene un mon palo we leb romo ma konye pe mani beru kerne ning ma dong kon no mena mero kuja mero kaja mero kwena but any you took that aside and you took we ma mege chalo gen ma business me ma mego gen me ko ma mego and Kenya that was a brilliant thing ma ite ma ka jomo kana tie wa ko ma purgi winya ke mere ke twin ma ite kerne pe bet la lora ni ma ke wani ya man tuerti ko ni ya chere show wa bombo i wa chere kendo lo ko ya kana no lo in kan ne buru bedong twini ko are yeah this is the thing my one me go one nero yo me tiu chena ma megi okay ma megwa ko berni an ko bega pe ne ji me ti kwara abeda ti ru ma mega ba down to Australia ma ti neno show en ke waja ti Australia ita me da ma ko beti waja ngo ha man ko bere wa ku ya no man chwa to wa ku twin the power but ka initi ma sure and no I'm just going to this my job this is what I do you guys need to agree on it just as simple as that now chung ikom the weba pero lo ga chiaro ka chulo chena dog game kan ka ge tin diana performing mani ni pe one no wing wek ning the way o me ko go chung pe one is our responsibility ko me achiel gana pian ka an lok marai kom la we man ya jalini kolo nirin chama biro me show where we achiel kano piore nirin raj mo but providing an environment mo again man go feeling welcome kolo kete kong ko beri achiel kani wa penya ket gulo ket gum kono kwen achiel region ene yeah a music production team our part promoters team our part but genoma ma uniting the way ni pe kono nyinge ti adigo pero mone kono noma kono nga wane me ti kenyo go menone did help did noma nea kono man okay gu ngweke ko made tieno jumanong bina we mania neno merke yet ki kuburi kai o manong dano ngeo ni deno ngi chago gwele ni duktum kan they're confused Kengcha we po walo ke young man itar palu kan show chel chel tar palu wa en pier kan when pe ki promoter ma mege pe ki manager ma mege pingo but ko bere anti London o kube ke kana ke lo war nga gane ko la wo timo show London mano mi adan na we yam but can my connection power no car my streaming
but show me be lo London ma pena what you've been doing so well nga mo berati lo kore nya kuja gena liat yejo ke kore yejo yen komi but pingo lutien ma tigi talent ma bele ko renne jumaro ber promoter ma bele be tie yeah gonna when requiring chante ngage we are running ma bele and to ka wanen ngan me tigi potential ma chalo wan kaka mero bieno won ka chel ma nene ba en ka nen wa julu nye ma chermal ne nyin ka wan chermal very few years ago Jose Camillo no ke lo birthday party wa gulu makun no luwe mo kan tie ken pegete safari ma megi bar gi cer gamo Jose Camillo no wa Kampala e kelo kwena birthday party? yeah very few years ago but e chawa ne ku berong olo but yeah Camillo ke bel Dan we adwa ku we and my boss me go and pay general lo me offer ne ke kwa me ke bot Jose Camillo What? mano nge mer Jose Camillo ngol ne mer million mia bichiel we go we Tibasan watching where ko ka mer in we me you are pala pedar makaka kan pingoro ki ngara pingo le ma bien wer pebe ke chulo ni ye chulo ma di pingo ke kwa ke bot Jose Camillo ma tiwa ke chani pian po wa volume ma meg wa kanyo wa tawni ya eni ni ma boro kan ko nyengo Chico, Jimmy ke holding on manok. Jimmy ke holding on manok. Kadong look money mana nen benado watchini ni wana chuli bene ken wa mira kon wa yo pepe wa ken ni chilong in pene ani lok e oni bene ie and don't cover no manyuti ni achuli kong pigi ken gi kong gunong prayer room ma megi kong la kuri kui moni maraj ma dega magiti keri kuma chuli weri gi nyoy kom luo weri gini o mir ke gu futo pigi ken gi mi loko da pie amir wa chula gadani achuli furbo bete kito kache la kuri kit ni futie en gino mio kumbeti chawani Central Region udon loyo tunku malo ni pete ki wairi meoni tunku malo me Uganda nyo actually region dong la chan loyo lonyo wuni woing uyoko ochwal ti Kampala cha jimni we ochoko ti Kampala omir wache ni actually pegit wer yupo uri ma wunu ne gi bejo ni oni wengi pegit wer yupo ne gang ento kit actually kit gi chwingi titiri we chwiny la ti gwero nyo we wache chwiny titiri we che chwiny yueri macholo ni tik obo kwera eto na waji lo kada pien ka dong winyi lo ke lik mada ka di meoni omir ni peto pa wom jene lo wom ngata kena yo biru go we kun chele we lo tien go bacholi pe ka do deg bosmik pingo po mi ku zayute ka do deg uzayute pingo po mi ki Alan Smoky Kang do deg Alan Smoky pingo po mi ki gine leo pala yeng ngoma iti wachune ni wati lo wunu lo kada manyuti ni umira achuli macho kimone kya nyira ne umira gu kwanya kura dega mo ni patu igero ku lo mo entie ma kiloko gulu ke ni meoni ibiru ka supporting ka wili dukana ngari ma nyumbon ngarman emiti ni dog cherchi wili ota muyindi idoga nga jomone ke win ki ding witiano ni muyindi pake tiame teru do ki makono ini dong idong pade idong kit gumi dong lira idong ruwa wek wan ben wa beti uri ma beti pia ento chol chu win mi wa dok chien chale we koti kaki mi wa dok chien we lok te ke na mer na wa ador do ya ben de ben na mer wa mer ne mo pur pa dor do me do wa na mer wa ba pe me ngol doge ba a chwa me ke lo ka ri ti chida dwa me ta la bor we ni do lo en la ko ri chunya chele ene ba food party moke eroka no ya bi kere kamaleng gwa nyo ki jo manong'eyo kata gino time kere ng'eyo ni wacho ni ma cholo rwenyo togo
Actually, province when you talk about West Nile, Jomo can yung patway kit gum miela mada ki yom chwing. Okay. Antian no ni window ni pang bedo go be and actually province ki go guru. Chi ka kenyu mer pedong wa bida ye. Yan ko kwete gang. O ko kwete gang. En futu gena tie. Yeah. Ko kwete chi wa be kelo kamaleng. Aya. Now, the bed. Any Rama Time, Kakar, any Rama Time, and now I can with you, because my Rama get a no, any unity one and my winning away, they put what take a lacking. I mean, example, a chill, medical, may way per Janet low, marrying agony. Way no matter what's me on a poco. What's me right way, don't matter, you know what you Anna Tia Ramo Tim of Guinea. My Tia, I'm going to just go up with a million mere bitch. Can I me million mere bitch? Think was me no, but no get no again. But my pega better over corner back. Che better corner studio, Michelle can Narachelo better offer a Machulo studio. No way away, chow and a you mark and mark no way and take a call, can you go better? Can't no get been win a corner gamba to your toilet, legal agony, no meal and any way again a quid. Oh no, a child get quena. But now, Papa take a porcone, la way ma quena pop being away, quena about him, okay, work a mic. But let's look at a certain aspect, Metim Gamukane. La way me actually man mochero performing gang borka baka, yuma borka baka niamo. Lingo kong man no. Inero an malo anyway. Sometime back no atikine mo appear dek we are there. A doctor in school, one of school Monte Kampala, Kenya. So I was one of the speaker of the students, me school anywhere. We were very, very, very many. I was one of the speaker, me Gangwan Enuni. We met the ambassador, me UK, Mano Obino Kalimo school, and Obino opening school and officially. Then yongeye katikiro mi Buganda, take a bino. So kiwatini, I as the speaker, Omira welcoming, katikiro. No lagu amalo ki won Gangwan watini chaka nini. A woman from north. Obo jolo katikiro mamwani nini. Amir watini ki turning arm upside down. Kimi assistant ma mega. Ena yemu jolo katikiro me Buganda. Ki watini it will not happen and it will never happen. Now in can you Don't then. Kun Jomo can get chow in what chow PI in a question. I apologize. One power tip ngati. I apologize. But we are pointing out ngoma tima well chamu can me ar very art. Man perluake bet perluak gen pa group so take it kache nen mamegwa tika elemalo winnie malet kanila we mano nye tie in the top chart yellow black angel toy baspa I didn't follow that much ma winnie o terra market any really what were we doing in my worry being in nano kay kobe 1 meter e gang mai ken no wini we pa niente ko e gang ken ko gang e tira mielo we ne bare bino ga carge bas pa no bero ken maken what was going in your mind in my bero choker me tika deno chan korean pingo wa kuor ko ma komen pere ka yano wa bino ni o ke time nening nen maleo da mara kija kache waneno gati me korean en po ba logo geno mo kado ko ngaro mo ni pere madon kono rwen when ya wa timu a jog mo no ngo wa ke gene ke yo
Gimero mere yubo gen mano kum ngaro dong per ka ya ke yub mane no per eni pete yub in wer no yub nyini ngaro chung mate ka yub piliel pangaren pinga pe bien ya ngaro chung mate ka ngari ni ko gen mo mer ko ngwan neno ko ma fut pe ya wa cher ma bo en ket bet wa ket bet papa kwer ka pe ro time pe ke bien pe ke bi per ko ma ta pe kon pa de wa de enoni but wa cher ma fut wa tineno gen ma te cher ma puru chaga Gien perro mo kere me waje ne kama leng ni au konya chalo eno ke wache tigi tuo wich perro mo kere kama leng ni au ma unena an tuo wiati u konya perro mo kere pien wich ena mo mier bino wagi ene but in dano mo ken itikan ne beru ga nero ne iberu ga nero kere tiga kuo kere ga mo ken transition meno chal ki ya chere para na o ma inen tiga wot iti town kono beru bas pa ngagani walingo ba manena de kane chimo tok malo mani ne kon jai mo bera marne kon ine ngo tuo ngo mati kom chimo tok kapa wagiro logo gimo ma ben in pe dakta pe ben prove yang ne kedwa dakta mo mio declaration ya ni no tuo ene yo wero ni regen ke pere but one when what team assumption ni a tuo ene yo nero ngari ne tike tuo ene angeo jomo ken kon ko dilo Microsoft ke wange ya ka nano tuo kom dano ya Maka nera nera kan wani ya en komelet en kono tungo pingo walar ka tim ga kore gini makun no cham kano mere offering me konyo en kan tuaru kano iti kero en gamano wakelo ma kom ngar mane peni wakelo menene ulto ato go meri kwani lutieno go chergan kwan lutieno go kuo go chamo go burka mabe en ngomo watim after dong gimane tie bar ka pur waromo konyo wuogi konyo megi ma pur gitimo tineno gini pinga pa watim meno ni wek gen ka go chang go mere ge gwa family ma megi mano pe du responsibility ma megwa but mono chalo community wa chui ko ngaro wa nene ko wa konyo ni en be konyo family ma di ma be konyo lo ma megwa but pa watamu pe ene wa kor kam no ngan man ko me pe muzebi eno ko ma meyo tum chama ya benen ching an ma ini mena yeah jomo ke chera online ni ha muzepi ka muno chara yue o chara studio na chara ke Kampala o borwano gankan no ka ta kono mo lokati YouTube ma ngara chera o yabo wa lo ke le makin man now we know is different chamo kene ena tamo no po tika tamo it was thinking bigger pekone peno yue ke gang Kenya pien ngaro bere compare ni ya ineno utim gege boss no utim gege loara te gang kan ineno kergo yue kere pekete no chene man ineno guaro chiaro ko Kampala yeah. That's not the reason gero wana chiaro Kampala pingo peno I penian ma comment ni ngo wera ini ko be chiaro walar ka chimo tok dano makuno pe ben wan nyang pingone chagwak no eno no promoter ma mega mano mero chui komen e Kampala kucha chagwak gen moter Kampala no bia char mo kema inde timo na site no tikuno chino mi rib do ga che eno walar mega chimo tok dong nia endong ubwaro wan kan kanyo pingon po jul luti duwe makani agani and that was not even the reason I believe ngamo na ente tamane again what chiaro ka making assumption ka ngar mono decide metimo geno mone onyo geno mate time komen walaro ka assuming ni genete time komen wa tim ga keren wake anyute anyir lamon anyir marjay anyir timongo dago ni kono la kero bweni in terwa ka moko kene an timo gimone ma ineno pe tima be pinga pe kwan ka man lokere but to no chawa en kolo barwa no chame gossiping lugambo kero lo le mukana wide kere ni chimo to mar en gen po betero kama manda giro kere wa dong pa tema bo pian chamo kana lo ka tamo matur wa no duana ele mara no kiwina te da but no chamo kana peda family pa
all fallen heroes again wing. Any family ma make wadom ma chala wan kala. Kerwa deke mero pege chiar kamo. But in la chim talk money kon ni wuru timene ni kon wuru ta ngagini. Kawan mo kana madong bano wo pa wat kamo o chim ye pe ni ko don wadak de kwana. Lep egene dano wajo. Lumio ne logo. Wagat la lok lep maken man no pa por twal. But lumio ne kiramu logo ne kachimo tok lutini mateno. Ento gen ma joma wigi taw mabe. Na 10 kich kage gwako mabe. Chamo kana me pe dom me pengene anti kich kulo. I take example, I don't know, pa ngeo mani ate la 10 kich pian my surrounding. Down when kimara a community ka mo kan gangar mo kan ka o mer don you luak chi cham don mer ka cham ka dan de cham pe kon me da kon me ke luan ke ne e ken kan ko pe ne ke luan ga cham Chama way pe kon an ber orala jok be puneri. et wa nga ber ning dan te ne ngar mer la tiena ye yom ber mer la tiena community in ne mer pe gang ken gang bor ko yang pege luai ga cham ine dan gwar ma gen nan gen bien mar pi logo no ge chibutinga bien luak ma chin donya ga cham cham yen kwatot a cher logo tum barikar ni anga ko ine bien lok chima dan cham no ata ko nge diro chen ko nge ngian kumi so anyway what neno wa chungi family egini weng ka gukarni a wano kanti ka diwa wa mero kon makiren wa bieno uno wa neno no ken me koni pen lutero en digma poco be konyo ot ene kano be konyo bulo be konyo wana chulo ka wa chui kom tien chalo wan luo wa chung ma wanene gen gu kwo mene mabe wigi pe bi win libeta anba ka mata da ka chui koma pingo go be na la ko ya ti ko be ge giman en pingo pa achi kon na tien man manda ko dom chen kuchane so en ket maneno no mero watimo neno but angeo jobo kene gitiki tama par wako kenya no gi choyo komen me koni gi wai ni a ngan mana ruot ke ware kono ngagi ento chwiny en po biter wa kamo ka wa mero wona nyim oro to wanene wachung ke jomo kene mapeka te kom gi bene angeo ni may no matire ni gere pe poke but kon pemer kono chende ke ken lo ke doge ke ken en me chamo ken pier tek lo wa chene me tim mi onyo mo ko man me mi bon ngar me ke lo ke ken mi ne tam chamo ken pier tek no ngom ken ma jo ke mer ben ne ke they lack those guidance so always the first thing me ram tim bon ngar me nan teacher pe ko man nyo pe te kar ke pe ko man ni and I lo kere mi ne tam taking my physical thing I'm good. That even just to make it go a little bit one step ahead. But look at that up there. So nameno Vicky angeo chawani itie ilema chwe te pero kich. And ni penen chalo punishment mo again in rubao ngeo in iramotimo ne. Ket bedon komon aromege pe angene no konyo en kan kuja kwani mo mare tiano me chabun mo me gang kwan ngagene bat ko berni ne rugo dong long wa ke gom chi wang te wier no te tim ne wang ni komi but kai nen kwen kama imero ka ga chune komi pe lu kar kama leng wat ngo ma tie wat nen ba unate to ra ka nyan ka intika dia o konya ka keren actually look jane putie ken pen kuja ket bet ping no chi char ka bale ket chumuna rio adek mo jo bukan ram kwani ne me ya angeo ni tiago wenko ento ene ka ngaru kan amerikore chi chwala nyim ka gino mai kan tie mai tam ni danu nge pe linkere pien ene ni dong unity make wa wan jo ngamo wadon kichi po ngeo mane wadon kichi so la tien ene ket bet no mio ne chimo to con kucha but assuring la tien ene ko ma mege is not different ke jo matiki wo ke make it is
important board wa wing and ken ma ram gi ne kere na dia de ben ana fo e wono wing ka la pen mo kon tie baro ana ram ga ne ka magame so na fo Be. Yes. For my o mera Jimmy, lulu lokama met twal won tene ene pange be kedo merda ku ke lo met cha ke na no we ba juku Nga me lu cha la ke ne tiene. chawa ene Ma iye la ene ma iye la tiene fi lu an big sister ni. Don't we? Bueno, ko la ko tiene ni mo y pia entonces chuli la dal tiene ya lo da ke que lo luego tera chuli do que ke go ko me la tiene churi la tiene que inen ba in no be mi alu en la tiene ni piani con inen kai gang yup mo chali liel gi gere we anyera pore ki cha ino me go mo mano be con ku do te cher ka anyera no chi you are in ne ku share de kuru me me go Nyao, in la ya nya yes, nyao, nyao, she's a girl. nyao matiri Okay, betal. Oye, lutua waloko mere loke duong yar ye wacher kweno wacher pian watika neno kidio ango mawuno waramo konye kere ikenwa ke kena. Uye good kaka jema dek ken madong pere tek lo yung bot an chala dir de ben. Chia bi miyo tan mana nok bot la mera Vicky wek no en o wach pian amira penyo bedong loko chiel mone ke ken chi wanen kidio bene me ki kakanyo amir ni wan kaka iyo pili ilo kuni kaka ngo lutua loko tika en botu kwany ki kom gien ma ana neno tinni ti gien achiel ma ana neno ni ko mira chak kere ka unen ngat moni gwar tie gwar le enini manda tika lok eleb machagwak no metu wich ojana pa wajalo dan pa wajalo remo pa wajalo remo waberu wuno kon wakuo chala rabu arir kono bi maka chadene ero anangena rabu ko dadane ko kwarne kono lakene ko nero kona nga kiri la poeni beru e gang beri art bene peki ter mo be peki jalo ko ni ochier di street ko ki jala ni ochala ni ko kwe wi du ka chamu ga marajo piana ngewni Black Angel gin chamu kene do mio kiri wa kit me yor kom ma mege do beru per en beru ga ko ma en do ber ka chamu gi ki du kwe gini jeme manodong pe mio yor kom ma tu kwidi aye ikomi en cham ken do mio uruyo en okwanyo en uyuyot twal kilo bule enini don gin ma mira lok ma piete lo ni eni pawa jelo wono wat pawa jelo wono dano mai kom wa ila tieno me ala tieno mero ala tieno ngani timbe pe jala kai nen per mo bien koma wana chori walogo ni pawa mare wono walogo ni pawa wanyek gire komwa ka chile etu waduogo ma wachogo mare wono kenwa en kodi gali ini ka waber ka timo ne wono gwako wat mano kai nen peko tie wachungo ni rit enini ududugo ma maber twal ikenwa chalo wana chuli don an bene po winy maraj ber mo tam maraj ni gwak la dir de ben tien wiyo lake lok mate kwar nye dong dege entro tichar lok mo kene mo mir wan wa kwenyo wuno
Makan ni mo kita ke kwara chul ma wa lo ki ruot wa lo ki ngat mo ma gwak tie ki prime minister ya wila ka kele lot en board prime minister ma ter ter chen a ruot ki ora u yu man ki weno doge u chok man biene kono nga ki gane u jane la kur gini eni rach ma konye bene pere tiga kelo a pora piano dano pegi tiga tikere ma be kita tiga gonye kere char lok enoni tiga piu kui ma balo wat to twal kikien wa man gin ma ana tiga nene kamaling dong mukene nyuru kamaling bene dong of course ni latoni man black angel nyem mukene mag wono no pungeyo to Samuel Paito latoni gwak mati no ber pere wa gwak wat ke gwak wat wa gwak wono dano mai kom wa kirka no dong kich mangar ne mo pe fudremo wa gwak wono neno man ka ma bene lega ma mega tikere bot ka dong mukene mado ano chalo pier tek ma ene kone ana bi donyi kira da ti bot la mera ene watimu wono be lutua rombe ti gwa konyo na tieno mera ma ancha an la dir de ben ina ngeo ni la tieno mera en onywal ki nyapa ngari en watimu be watio wono ti kiet ma choli jema miete ka cholo lokale tieno tie ke cholo lokale tieno ke gwak lo tieno dang ki mai pa ka kenyu in ka ini miete gang ma migo beri mano ki dog puony mone ma in gwakati kere gam la tien ma migi chang kamati ie la tien ochak gamu puony ki bori peke la tien diero chamu kene puony ne bilo wako eni piera tek tutwa dong en lok mugo mate tieno eni watio uno kono luk ko angagi ego ni wek no lutino bera gonya lutino ngi gang gi lutino ubet tugi pien wek wachuba lutino kubidi eni ni chenchawa eni kono ni kongi chako yangi kaka keyo le keyo duong mo en mon mano gitiga don gitiga bedo gang gen paneo gi duong makonyo bepe mukene dong paneo chama twalong mado no mir ki luong chale en botwa la mera en no ngeo ka kona luong lep e no poto matuku la poti upota paradong matuku lutien eni duong makonyo bepe dong ini no ni paneo chamo por matuku chi lutua yabu won wangwa ma ene gina chiel ma bi duako jami tuju ma bejo ikumara ma botwa kan kono en koni da le mon ma pere kono en nga gili en ma pere kono en nga gili en o ker won ma kiri wadane ko ma ko bala go wa da ko chakani ni en ma waram te woni ni jimi giti ye en tar paluo ari giti ye en Lakwed TV ko tiga temo we ko ne kit me dwa ma ikikeno wan watie en chidong koni we ana apenyo en tien ingeo waber ka lok berong en waber lok lokala tien lokangagi pedong wameti kina ke we beno wa mot kong word pa ba man gobil wondong ki endong chal en gena to ke ko to ma ti to junior e we ko mot ko to ka
pian man ene no ena will be man ma a black angel matie wa kong wanen jaletin ning Kiama ba? for ange merum der ma Maria ri kong ka pe. ma bet twal iwang wondu Lok chi Maria ri ka rieri wek o ker chi Maria ri kaman Gene pago enabling or rotate. It's okay. ka no gien mon chama we bero auto rotate ma rotating okay wine ono ke ye ke mara we bit active you slice it from up. Slicing it auto. che mer da pin che ke mara en gien rotation no tiu bero ter la kirmon ki kenyo ter no gom ga mana che la ko kubu ba la wor ka da ko che la kirmo ke eno ni ka no ya Ako anere gen ale kama Kabe pela. bare ko rom Kere be don pula. yes wani wang ma banana no ko man. Ka pe chi dong en dong bi ka to wa to twale en dong wa neno o kwer la ka pe de ne mara jal ile tini ni Kiama ba? okay man nyi ngani wando mi nyi ngoba Yeah, Team Ryan Xavier. okay Xavier ni en nyi ma do wuwa pori lo pian story me Xavier no guru chwinyu twal man in ko bedi do iti klaja di 40 P6. P6 manyore de tiga donya klaja bero mano de dako candidate to chor ma manyan be to twal man kai kwano mado itio kwan mamigi inimeti ibet la tim gina nga ya nyim mamigi Na mita bed engineer mamigi ni meti ibet engineer matimo nga mayubo nyonyo kenyo engineer mayubo matimo gero mayubo electronics. Okay. Bad twal mono ka de electronics mono kwa ho jema duong madong peto to ye che ono ni winyi ne mer twal dak bene yomo kinwa angeni oloto luba bi winyu lega mamigi kwan dujule egonyo le weng chi yen ner mamigi bibiano dak bene o ya dane one of four matek moto waba Serbia put pere. Okay. Bennett kong pe well kong. Yes. Serbia. It's okay. Okay. Jimmy bichako. Chare. Polkar mon ma chon. Okay, Harry. Chare. Yes, pana no pate ka wine wakinyi ga cherwe, that's why linga wiye ni mon to ko ngoke kene ma winyo. Wana tiga winya in. So kada ti winya. Ngaber. Yes, now save your mind winyo ma bi wati mabe. Ntina yap iri, yap adami, yap chunyi. Iwido boni uba mi irwa dunyoro wabera rio. Makumbeti chawani achel bere pe ruba pe mari ruma in ome furuti ni idonki la nyura chel enone ubirich makilwoni dako ginma ale bot in enini mirene iwar mamani dori be latin mala win iti winine we sevia mirbe latin la win mirbe latin mala wara
or both man can white community ma ibedi white gang kwan kama initi ye ebe latin mala war ebe latin mala win then Mario umi okay iti winyine very unique umi por kilutan mukene pingati wacho umi por kilutan mukene pien nugu moy boneno network tiga yenge total keyboard la megiwa haret Jimmy atamni ene dokel yenokati kaine network pa haret digo yeah now even my battery is going off at any time sorry katieron tiaka kong no wacho mapuriti okay ke dolo dong kile chuchi rodano kadon bet fino kera yela kana right loko may can pay so umyene ni mai ka wachini gimo pere mere kachka no obumiu I loko mier kete kuni gini luberi kuni matwali noni in failure in petit tungte entity umyene give me money I will make you proud I do good things I will make even my community to know I'm something. It is anyway, but more determination. Chungone rate petian log money. Yes, mira chungone rate o mira lure maraju. Mira staying away from lure maraju. Be a good listener. Then be no that eroni will be germinating and Jomukene will eat the fruits. Anyway, pay down and be today might not look like it is, but tomorrow it will be like what we wanted. Tell any it were on a genu you wow with and you football and where can you betty or mulo manuti in the naked chini I repeat cartier money could rema piata money what I can do to make me be a man because now you're going to get out of being a boy you're going to be a man determination kumbeti chawani iti nene umerene meoni ikeru wika I should think from Lutien Mokene ma beruke gini are they something good or are they picking something not having any value on you please stay away from them stay away from friends ma pegi value ma pegi any value into your life because if you made a responsible father, he made a responsible receive me you got and to the world. And what so stay focused, Madano, and whenever you feel like you need something, talk to mom and what daddy has friends out there mom can help us. I don't want to be Papa. They can people can come out and they can give money and you get it. But we take a good name. You have to give a good name to your mother. You have to give a good name even to your late father. Umirene itiu mate. Where tu because maybe he will be like his father. No, watching it stopped from my father. I'm a new person. I'm everything. I'm for you. Battery number don't pay. Ruba met your Foi mater Harriet lo que met total. Foi mater lo que met total. Kir ma ching ji peta petin ne kan ero kir ma ching ji lo que met total. Now tie kir ka no ngora wa
ni ngolo wa ci atamni to no ilogo makakara mu pohara bene Jimmy atamni kirka che nen no in tiga miro lok ki sevia aneno ne ma megge dak po ye piku biri enini no nen chalo lok ki bene tiga mir beru gin mama be to al pien ngeo ka ini loko kila tien kamani loko ini loko kila tien mo loko yamo ma loko kama dan tiga nen eni but logo duju chunye ber ma tek to al lak wena wiye pe wil piani rom be bene no foot kai neno bene no mo tiana me achel in yarmatini ne ber in such a platform mano kineni kama ken nyoy logo mo ken ci genna kama ini biberu remarkable onyo biberu gien ma wiye po na ye mano no yomo chunye tutwal ni en yang ki biloko bor loko kama ini matie on a platform mo mano ginen ne pinaka pe ko ma bene ram ne pe ko ma mege ka ju ma bene yor ne kilo wa kilo tiang ci genna kama ini kai kero beru chalo gien ma ini wero o kero standard bori beru gien ma be tutwal kiguma be aneno en la mera Vicky bene gudugo ilain kakany ci kaono dong ne gware no wano nyang ni duan tika winye no romper be Vicky utia winye wa hello Vicky tika winye wa tira yes kikirka gwakoni network be yope aneno Dennis la katika wani Dennis la from Kampala what la mogi for to 12 ka ini bene waneno aponyo eni nonga aponyo unis acheng aponyo ya nya aponyo ene chalo unis acheng tika wani good evening great greetings from Kana Ade tigwe tira benge Kana de kana no tie yu kamo mare di char kamo chagwake no gen ba mo ka di char but odagdo.com madam wero beri okay Richard Walter tiga wani live from Kitgum thanks for the show before the 12 mera or tini ning Kitgum Kenya kamani chani mir karat mabe bene la kuchel tiga neno Pride Africa TV tiga wachini wonderful show please keep bringing more for my tech yeah we shall wabi tut ben to 12 nino omiri jema kamen wabero won ka lok ye jema no be a community ma megwa kidong miti ki man kono nyema ni chano pavilion man anyera pedibe ben en etini opoy ma tek twal ini waje men hello wan be waje hello ni ben ko no mogo yet wan duok be ka kenyo kage loro chike loro no yeah la coin sande tia wajal di ben wonderful debate for today for to 12 la dit la coin Mr. la coin for to 12 kidong ben yungi chel kakany waneno Edward Chaya Matiela member Madit Mela Kweti tika wachini we have the best schools and universities in northern Uganda and getting there. Yes. Chunya yom ke kujalong nega lo ngat mo ken. Jimmy anpange ka in ke kono getting there. Lemon no mira ngol ter jenye no mira kat ke capital ka kenyo getting there. Ke kono nega ma tek to yeni. I want to see there. exactly yes neno Jackie kainyer ma lare gene la kia ki doge eno so kache nen goronyo okay
na ko kelo correct no kanja. Anti non correction do go ko makara ba. When you En nyera pedibe, you know, pagan ba. me win yung pedibe kando. En nyera pagan. Yeah. Awa ko pedibe. Oja an pura waje gilni anyera pedibe. Chido i chama bedo Jake, ko ana pedibe ni kafe ya anyera pedibe. ko di ben mer chwala yen pedibe da ye dong kan ichak kenyo di mer sete bare ye kan nei oko pedibe. Pian nei ti kwana. Okay, Ti di kwana barrio. dong magen o Okay. mer tiene kan Anyera o la kan ka mujer. leo ye La mabe wache do na. leo dak tu pedibe be dong. En ti All kwana right. ka leo ye. Angat uduku en ba ti kan Yes. again. We are poor. Do you care? Udanen ma ante awani again. Iponye ubor ko ni jack ki to lewa chuli swali. Yeah. Ma Yeah. aber ma mana na awani bor ni mana ini kono mu marwa no mor wundu ci cha ma wa man ini wodi man mana actually le poor. Ci omina corona ka kenyi ci wani an la tien wajini ni an la tien la mogi boro ruot pandara ci ka kenyo ugoya beda kayo okera an no pura de chan online ni kinena di Ini jay change meragi account be ko nyinga daro yo pe. au awa cho biek.com mi da be wa dong ye jale le biek da je ke beda way o he lok cha dong tek mo ene lok ma wondo bi tiyo Ko woni ke jake loko yo jake ene en an pada pa bi tak donye pe tak ke lo mong me ga mo kan ba. loko yo an pa bi donye yes Jake en foi pada do kan Vicky eh foi do Afoyo. Vicky angeo ni chamoni no do o ma omera Jimmy en tika mero lok ki sevia ci o kwancha mabor to al piana ngeni chamo ken bero donyo let twal donge ti mama na kwet bero o kopo ka kibot wa kan ineno mo ken ci sevia katika kenyo we kon jimu lo borre kadong waneno kit medore neo kan Sebe tie pin. ma Data eti yelo wa ne pin wechone. wa te ma yo tin kan. sorry donc Bet ka kara kan wa kanan wani bet na. Na okay. Mere win barakan ma ba. okay Ha? Mana ana okay ana. Sevia ana mana okay apia te. Now win gena tie chamo kana ibero ke tamni nerba pe mar in well kono ba pe ngai ngo matiga time ko me neno ko da mo da te ngai tila ten matero mer pe wa gam kana wi fut ko bere ento garu tiga time ko men cham kene la pen bero tie wi ma pol amera mini story ma chiel ma chiche ka enne neno mo da dan ma det o karan pe wache ka nene chier kin luwore ne chier ka moge ken menen gen madande timone luwore ke timone ka chunyi te wani gi en gen marach po mera don ga timone en no mamane matika jogo en pian tienget en cha wen o chiera bodani en pe bi bor en bero ka lobo kori ka moge kan ka wetie da bi gwa en menene olto ko me go bero tie anyi me go bero tie mabe ma erne o era caro ke ko makene kene ma oloto abero ke gane ket bera neno ka ngara dano pe wa pe neno eta ngene en tie ka telo nyima tie ka chwala an ni dak tung kan
were dak tung kan pe tim ki en ni gen ma ma we we chawani ke nen amercha tim ki mo ke ken chunya mane makwila lok mane ke chunya wa ne agi en gen na be gi en gen na raj gi en pe chitim ama on lok en we ma amo ne ngo ma What me you go ma mean? diro wa cha te winya Nga chala network dak dak yele kia. ne pe ga winya Xavier Xavier wa ngai ke te winya wa ma gen genatie angene ramadak chen e winyo e ramadak ra winya recording ene ma te wa ne ne kon chamo ke digi ramadak e winyo so gen ma atimo ke ken ene ne chuny makwilo ke chunya ka gen ma ne amercha atimo ne always atio kere pianer ni akwanya chala nyot mano Food party win. mego ma mega no tie ka guiding an gen ma mete a whiteboard ne achile no bana be ba ma megi ket bet peti nan komen en tie tika neno en tika wor ngere tika nene ol to kwa ma megi umeta nyim pian ie yom dak anti proud pi ngo ma ene bwara lobo pi ka neno ini tie kireni so ka chenen chuny ma ken kwel ni pe tim gin man manan lo wuri te marajen ni meno ene ti chore eno nene chung I wera chen bien ni loke mamani ka gin ma ken manan tika mer ne ma pe ker ni pero no ne nan la mera red do waje that's not the end of life you may not get everything but kwa ma megi the future have a lot for you so ka chenen gin ma ken ma ichier ga timone ka ichier ar kwan menen ker putie ma ti ka to ma chul kwan nga gini go make her proud go make your dad proud and take a winnie take a nano in take a lobo kore ka mo ken angen jo ken mati wa ku jamane ki rama mo ko eno ne pen ka furi tire kere la pen bere duong ko bere tek itamne ka nene war be tieno no gene bere pan ento en ni po mer kela kala kala chunyi me ngak me cha timo gimu ken mano perwate kaka tinge actually tinge ngaro ma pe ge bore nan na wadi bon mamane ka kwene kama nano ko tika diwu lo be kieta mo ken puti wa kan ka ge wajo ni gena tie kiren ni holo to ke tam ke ken gro mi boron ket gen mo mari tir ka tie ka dano ma ko winyo pere obieno kar wo ko wany ngama tie poling le ke lok ich wa ko ga mo kene mano waram avoiding wa no da te piane ngaro ngeo per pe so anyim megang en tie ma ochung no tie very soon ine ber no ngara chiel mano tiga telo gang Kenya ku ber ni ma logo madung marom logo ne pe just be happy with ngome tiker ngome na tie ngome na me go kelo boden ka kero liara la cham I yom mer cham ma yom ke en ngome tie no cuz digi obiru gino pat dok tiga bieno so you have
a good feature coming up. Yeah. That's right. Look marawa yan no. Just Okay. Just make you dad proud, make your mom proud. For Okay. Ke gumarach network dong peti kamio la mea viki kachel ki wore Sevia itika beru elaine kombiti enini ono bedong ono wa en ka kama dong me agiki ma ono ka kiri ka beti dong ka be ko orne pita ka kachel mo kware onya rio wan gen ma wabeti ma be twal ene wabeneni ki wan tien ini wahonyo walor yo ma me kwa ma futbe walor kuji o mi kong de ka kachel mo ke ken ka en rom pian nen mo ben pier tek twal ka what dol doge ki bot en kadon wa a wono lo mo ikir ma chengjui neno Jackie Amero wacheni otherwise greetings my dear beloved brothers so otherwise greetings my dear beloved brothers so no don't be kwan One for my America dugu kang irwene kang kenyu pe bo twal gina kana pe dive kang irwendo luor to chere center kenyu pe kang lu bilu yo kang nen chi no bene pe gin marach ka ini bino mai ti area kang luor lu chere pe dive pe lu bilu yo kang bene no bene be to twal kan yen mo jimu bino ma ana nena da mo jimi tiga mur yo ka be temne chal pian am lo na de ki geno ma ana kweji chi ka che nen uno mer gina ka ye la ha full en ti je mario ulik gene ke yo chi lo kholik mer ka ngo winya da wan la ki david ka Wanda neno yo ba, uyo be, uyo ukapapa atie ya. En ma gen ma cham mo pa murne be tie dan me dong balon jing wano. En nano mo de tie ke ke luo ko en la biat mo de me umetie ko en chalo gen ka ma de pa luo. En mengwiji tike po mur ke mo na chulu be ma be at ke mur ke dan ta wenge. En me po guru. But mo de ma miat ma mo tie ma gen bana. Uyu yara rome kay nargen chaka no yo magagen kumana biona yara ke ba ke da nyir ki en wonte dul bu yo kane ke kedong ke gena e kene ay nyir ber kana bo nga kwera nyir gon kenya so ke mura nyir uyu met la nyir times 2 just kada are ga da pian met pa nyir tie ba so yeah bara yo ba mura yo ka pero yo barbar ka wet ye itimpat erme kamashole mabere da piat kit me yo kere ba ama ya ngal ko enibe aya twal dugu la mera viki angendo wa kama ma watika cher ka lorne ay now ana meti ka peñba piani ingeo chamo kene jemi ka penyo mukene dokle penchi chawai ma ni we ana chamo na mira chia kama en de lo kama en mo eno ka chaka do tumo en no tiga lo kama en chi an pa mira wa won wa tim kama eni an ka aka eni no ko mira pen be anyango in ko don ko biri kit me yele ki chul but sevia ko itiga yele ni piana ngen no chamo kene beru single parent don ka kenyo ka da me responsibility me chul kama no para un beru gen mayor twal ini tiga yele ni ko be bo nyo kon mo tiga age ka mo ko nga ke ni pien
tamne in be wange kan Foi de ben. Actually, foi down when foi na udon. Kidano weng mari winyo wai chawni. Okay, malu paki chulo pasevia. Aki yele kichia. Pen chon no machalo gang kita no gen gu lok kere no gu pogo. Ni lo tiana ino miro awoba chela kwa. Che awobe ya chisamu kwa sevia ni. Po bere kachwalo yara chente. Niyo ikama wabiri kachoke me kaga ngeliel. Eno wachani en pero mede kichulo sevia. Pen latin pe bore. En miro ni kai bichulo latin. Umir latin obed bot en. Siana wachani lokum latin. Kira latin do don kiri kumani. Ya choli na nen la mera ni wajani. Wan be kilo ni anyira kere mwa wani. An kurati nyago higangwa. Kira latin do kiti ene an paro mo gamongo. Lokum latin matut tutual mi wachani anarom tiyo latin amin minyo iti. Ni kwanyo ka gen kuchako moko wat. Gen gi jo magangwa. Ci latin jogangwa bi kwanyo latin miyo bodgi. No chiyako chulo tum yo jogangwa bi kwanyo latin miyo pilok mi kwan. No wat gen gu turu mabe. Manyuro ni kama gilitere latin ni. Kama no latin po burwenye ye. Cha gama giro machek kumano. May tiki chulo latin wachon no ana ti chulo latin. Ati utik padana matin. Ajogu chene na ajoga. Pa chulo la wachil. Chulo manonok. Katino tero requirements. Dika daga tero. Gen makuman. Kachila chil. Chet. Uluto matam tumi. Na chubo. Kidong ngat manil cho diera no ni chulo latin. Uberu ngat ma wachani kakwan chaka chwale. Jemi palatin mamiata mikwan. Kachere school pasevia. Agamo requirements ne. Kijimi manu school mera ki school fees e. Mono bere kina bere yemuranga gi anyogi ngongogi ni. Chicha ma chwalo yere. Cho wachani gemma ene chikhane bichulo eno bere fees. Chibe pane eno gera marach. En chulo fees eno ni. Mali piera big no yere yoni. Eto jimi matien chelo muranga gino gi mira anyogi kilo piera dek. Muranga kilo piera ngwen anda yele. Ka no muranga kilo piera dek atero. Ka no abich atero. Ka no nyogi kilo dek atero nagango. Tam tum kede mano nakumano. Chene kirana ti yele kede. Agiro funno kumano. Kidong en mege mumiyo ni bene nyew dana ko kwanyo jimoni kichunye. Idwako bene foj bore. Bena foye ye. Pitote na mi yele mi konya pikara. Eno mi tamu karo ni. Ene kitana yele kede. Ena chulo sevia an. Uniform an bene jimi matien mi komuni weng an yele chamiyo. Natama foye. Afoy. Ingeu gen mumi apenyo man ba la mera. Eno dore kom lok omera dong peng Jimmy mana nani. Mu wajini ingeu kachalo dong watiga lok kom family onyo luteno mano palwe mamegwale en no dong watiga lok kom luteno mamegwa kikome neno manong ini no udaho kom luteno mamegwa chidong kadong mamegwa le ini dong kidyo ango man neno mamegwa dong kidyo ango chungu ka chel ni ning neno ka chel ni ning ka gwa in ngarmo pebene wateka gwa nyo kubiri ana did bena tila lo ne gwa kwa nchiana ma kubiri chini bar nyo gwa ngeo kama mano basari scholarship gwa gini ti ye mano ini ram konyo me kubo la tien makama eneni luba bimini me awora madong pa bilare chi an mere lega na tieni chagwa konyo itigi kidyo ni mo drum ber ben gwa ko ni wachia e konyo ko gwa requirement ka gene ka kwa cha ka nyu gwa ram ti ngo en ana pier tek bene chalo la mera ini wachu wuno kere we peda obed
gino mo mano koni indare yung la chien I chako par chi wai tutwa kanonga o la tim atamani pira tek tutwal wa chung wunu ka chel we ma la dit in a where we ma beju tutwal ma angewni kiri wa tien wa dire kiri wa nyama kapia rio pia bit benefit ki biber ka tukone dak bena biber ka mete ki ponyo dano maber en lo ka beru kichi eno non eno where wa chan karmano no tika bieno ikom la tien mamege chi atamni wa chunu ka chel atamni uye we kiri ka no ana mier tutwale ni ena yo kwanya ma chima mege umi wek dong ana ye gwakta cho na ma chima mege ka kany we kache nen chui mo gwo nyo guru in ma ini tamni iram ki en ichawa mo ke ken timbe per textual ni ya apo du la me ono da tika kamo ma tika wajini machalo ki yung bot an ini per textual ni oto kache nen gwak ngar mo tigi chwin uchung kiri kama no en romo chung ye gwak nyo scholarship nyo gwak basari nyo gwak nga dili ini lugo kero don kon ki lugo ke wek to ki tiel ko Sevia ka kamo ke ken gwak nyo ngar mo ne kon luwe a require nyana wek don anaga yele kere man ene kama anona tamu mere chidong nama chimki tamu ni to ine iyam ka kany chi kita dong no ini dugo ni dong pa be choy kuya ni bi wajo wek no kirika ana mete ki choy ne kama leng ka enini wek no down obet ki kare me winyane chi kwano kong nama chima migi 0772 0196 29 0772 0196 29 okay anatam ni number one bero bikel iwang screen ka kany ikir man nen kere okay ay man batik nyogwai in kagwa onyo itamani ichawa mo kirika beti pe kubiti nyogwa kong ru dire ne timbe yen malu bang guru chunyi malu bang lo okiri ikupe koni lok ki la mera piki we no kakama no iniram kielo giri ye gore timbe ini chung kere ni riet ana tamni kumbiri ini ni peti dong gen mama bo ritual ma wa biloho kono do ana meti ni waj botu ni wafoyo mate nena wa Jimmy in ana foyo in ngeni ai meeting mukene ai tuch poj ma diet bori me bieno na ko machung show ka kany la mera Vicky ana foyo bene yape me wacho lok mano cha mukene ka ukute chunye do kwi mo mara chutwal foyo ka kere kama ne me wacho lok be yamo kidong bene alego bene lubang yabanyim bot la tien ma kere ma initika yele kere wek oloto nima mo obi pilwi kaka dari nyo kirika bene dong be katro irompa wone kirika dong I feel mo ma pat gwa kiriki we en wachi na nyero bedo engineer na electronics chika kenyo wan walego bene ni kake omiri ruba ukelek mamege iada andong chalo an la dirdi ben anatamani e wonu bara wek ni na matine wan wek show mamegwa kuno wachi ma utugal bangana
Why Talk ni amala the chen chairman, sir. okay. All right, for my